Посуде прозрачно, вода в море темна. Agarda mana şuşalay bir türlü eğrilen yosallarına, mana bugün güzel elektronika yok, mana ekran yok, sizga ko'rsatadigan tizip, a harfini tushirib bina qoldirib, necha yuz so'z yasalgan. Shuluq so'z tatar so'zdir ki a harfini tushirib qoldirganlar. Ya oldina v harfi qo'yib chiqqanlar, mana vol shaklda. Yuk ham boshqa. Oyliq, mana biroqlar bilan endi hozir tushib qolgan so'z oyliq. Aning oldina v qo'ydimmi, voyliq kelib chiqa, ham boshqa so'zlar. Mana bulon so'zi. O'zi bir tovush. B harfini olib tashlasa, bulon qoladi. Azgina shundan ishkartib bersak, alen kelib chiqadi. Shundan so'ng alenning eng motor nima bor? Berakigina line degani bor. Из семейства оленей, биологlar, семейство оленей, лань. Hozir o harfini olib tashlash. Boshqa buni olib tashladik. Alen kelib chiqdi. Uni da olib tashlagan lan kelib chiqdi. Hozir mana ketdik. Kimga qo'shdim o'rtasina r harfi qo'yib qo'yirga. Biz aytamiz kushi deymiz. Kushi. Krisa. Kushi. O'rtasini yoramizda bu fanda bor. Немотивированная вставка согласного называется эпинтеза. Kimlar filologlar bor, Yuriy Fatqash o'ziga tekshirib qaramiz. Значит, kusening k harfidan so'ng ozgina yoramizda tirib qo'yamiz r harfini. Krusa. Ikkinchiroq bizning o'zgarta nelarni so'z qog'ozlarini. So'zga krisa deb qo'yildi. Ham akirisi atala редукция. Допустим, уртак. Biz urdak deymiz. Azerbaycanlarga, Türklerga barsangiz, ular urtak deydi. Urdak deymi, urtak. Kavzada şiiri duysa. Вот hozir r harfini olib tashlaylik. Urtak. Bir filosofga asosan narsa qilib utka. Mana bilasizmi, bizning bular o'rta so'zlarni o'zimiz yozib boshladik. Biçin. Biz maymul deymiz. Çünkü bu bizga ikkinchi tildan kirgan maymul. Ilk biçin deganlar bizim ata-bobolarimiz. Biçin. Shu hozir oldina protez yozamiz. Bittaga uloqqa volk va harfi qo'ygan shekilli, bunda qo'yamiz o. Abichin. Sh bilan z shiri deymiz. Abichin. Ya, abichin. Mana ishlab qo'yamiz da abichin. Вообще rod degan ayir bilan totarga yo'q. Kerakmi bu nishin rod ani turli shoxlatib qaragan bular Yevropa tilli xalqlari. Nishin понятие род существует. То битуней керек. Он бит лишний ayir. Но тем не менее он сенген нәрсе үшін маскировка үшін. Лишний харф, лишний ayir. Но мен сөйлеп кеткен ширақ. Атын қыз сөздері бірге бір сөз. Отырып тұрыңыз, бақа сөйлеміз. Atlanıp baraga degende atlanıp Ryder İngiliz Alman Rusya Ryder. Mümkün söyleyeyim. İhtimal. Biz atlanıp Allah verse men yıl ozag'ına o'qish yozsam boylar сразу adrakchalarni qo'shib birigiz bunda birinchi bitta yozilur sizning ismlaringiz bu kitobni shiqarga bizning asl yigitlarimiz ham qizlarimiz yordam etdi degan ishimlik bo'lar Alloh bersa qizg'anmag'iz bu bizning xalqning kelajagi men latin tilini ertaroq angladim Turkiyadan yo'salganligini bir otni o'ylanib yurgach men rus tilini tutundim niçin chunki bizga rus bilan konsensus topirga kerak biz ruslarning Napoleon Moskvada yo'qolib o'tirgach ana Hitler Tatarin Kutuzov aydanib Moskvaga kirib o'tirgan-ku itib boshini o'tirgan siz bilasiz Napoleon shunda уже вashqat ushar bo'lib shiqib bitirgan majbur bilan shigindirgan sразу уже sug'urib turib shigindirgan mana shunda u xotinina xat yuboradi дорогая Жозефина а в этой Москве поскребешь любого русского, наскребешь татарина. Bu söz bilan shunlardan ketdim. Поскреби русского, наскребешь татарина bilan. Shundan опять немец Филипп Филиппович Вегель degan kishi yozadi. Москву почему-то до сих пор называют татарским Римом.
Çünkü Rum сөзі, ол татар сөзі. Мына келешек китапта мен аны көрсетешекмін. Қоян келіп шыққан ол һәм не үшін Ром. Тіге Рим болмаған, ол Римні соңынан жасағандар уже мындан түріктер ойнап, мына уже полукровкалардан орынып көтеріліп шығып қуып шығарғаш, үстегі қатламына шығып қашқан кісілер тігінде барып яңа Рим түзілер. Ол бұрынғы Рим болмаған, бұрынғы Рим империясы болмаған, бүтін ішінде кияр. Ол біздің түркі халықтарының тарихын әзгіна өзгертіп yazgan. Мына мұнда тағы бір раздел болды бәлкейгіне. Кімдер қызықсына? Анда мен көрсетірмін, неше кетіріп алалардың пантеонларын жасағандар, олаларын, нендей түркі сөздерден олаларын жасағандар. Бек оңлашылар. Ешкіне де напрягация етесі болмай. Һәм тарих. Краткий путеводитель по разделу стола, бешенше. Человечество со смехом расстается со своим прошлым. Максим Горький Пашандрайкан, Пешков, Пшикшималая. Фамилия Пшикянчика. Это сказал Маркс. Білмеймін, но мен Горькийда оқып істеп қалдырған едім. Мұнда мен тарихны дүрт эпоха тарихны, бұрынғы тарихны, дүрт эпоха тарихны сөттімді, мұнда мен ана Фоменконың үшлерді ярдам етті, сөттімді, қобатланған орындарының біткен орынын сөйтіп аламда, олдарақ болған тарихын. Мына бұл бұрынғы заманды, бұл орта ғасырларының башы dey, ең бұрынғысын алдым, астына қойдым. Шунан бұсында сөттімді, астына қойдым. Дүрт этажлы схема жасадым. Сол дүрт этажлы схемада bütün нәрселерді қабатлана. Яғни, бұрынғы тарихын сүртіп ташағанлар да, аның орнына үрияңа шуны әзгіне өзгертіп, Петр Патшайя, бұрынғырақ етіп Святослав деп яздық, башқа. Возрождение, Ренессанс деген заманда гуманистар яшайгандар. Аларның көбісінің милләті бізге білгілі болған бүгін бүтін дүния білән екен халық. Алар мына шушы тарихны ясап тұрғандар. Һәм инквизиция не үшін барған? Шул вакыттагы түрки телне бетерергә, һәм священный латин телен кертер өчен эшләнгән. Һәм тарихны яңадан күчереп Нигә крестовый поход. Анда сез һәрбер Алланың, грекларның бұрынғы аллалар, аларның бит аллалары күп булган имеш. Греклар 17-нче гасырда гына ясалып бетәләр. 1813 елда аларда бүтән Европа һәм Россия ясап бирәләр ил. Аңарчы ирекле Греция иле булмаган. Но Шуңа күрә ялкаулар көн сайын акча сылап яшыйлар. Көнне-түне вино эчәләр. Дальше киттек. Менә минем Азербайҗан дуслар бик күп. Билгеле бик күп словарлар белән эшләргә туры килде. Ул минем менә ул күргән бар, минем бер зур стена, минем көн сайын куллана торган китаплар белән була. Залның бүтән тишекләре, бүтән сервантлары кояла торган җирләре, Гришинский алар туган һәм гараж китаплар белән булган. Алар уже переработаны, бу темага кирәк булмый. Менә газ, түркләр, азербайҗаннар, гагаузлар газ диләр. Газ димиләр, газ диләр. Biz qaz deymiz. Әпәт şiirdə var ya, evet. Bir til içində, bir türkü halklarının tilləri arasında da gaz şiirotlaşu var. Qəbələkə oluşuna. Biz qaz deymiz. Ruslar guş deyir. Zasa şiirduyutsa, gaz guş. Ayda biz birinci sözlər neçə barıqa kelgan. Bilgili, ulaq. Evet. Şundan xadır qazlar neçə bir нәрсә deyil? Ға. Гу дейме бит инде гуш дип әйтергә. Ға. Зның неçə барыга килгән мен сезгә аңлатып торам, чөнки аны озакка китә. Хәзер менә кәҗә, каза. Кемдер кайсы урыслар әйтергә, "Yok, каза наша, никак не тюркская". Кәҗә бер вакытта да ко дими. Кәҗә. Зәне, ниш барыга килгәнен икенче китапта аңлатырмын. Әле вакыт юк. Сезнең вакытыгызны аласым килми артык.
міне біз айтамыз бал құрты. Бал құрты ол бізге революциядан соңына кіртілген. Революция қатылы біз шулон деп атағанбыз. Сіз білесіз, революциядан соң. Революцияны кімдер жасағанын білесіз ме? Путин ашық етіп айтты, аларға кері китапларын берген уақытта, сіз мына бұл китаплар ердамында біздің еліне ойқады болды. Мәгіз китаплар қызын деп библиотеканы аларға қойтарды, телевизор алдында көрдіңіз, да? Нәрсе айта башладым саңа білі? Кімдер ясам? Шулон. Шунан соң революциядан соң бізге жасап берелер әрбір халыққа айырым литературный язык. Советская власть подарила, а не советская власть башында кімдер отырғанын білеміз, подарила каждому обиженному тюркскому народу свой литературный язык и свой алфавит. Шулық но екінші түрлі етіп белгілері қазақ тілінде. Біздегі у харфі, аларда екінші түрлі етіп белгілері, менен де шуар шартуында айтасында yok. Әрбір түркі халыққа харфлеріні алфавитті да үрген айтып жасап берген. Біз сізге независимый харфлер жасап береміз. Тігілер шейіне құлша башы бағалалар, онларын ашта біздің ойыр аларшылайды. Литературный тіл мәктәптә ликбез кертәләр. Мәҗбүри рәвештә ашлык. Бір нәрсе җитми. Но ликбез обязательно с 8 лет до старого. Ни өчен? Чтобы шушы телләрне тизрәк кертеп ибәрер өчен. Айырмалы. Ну сез элек бишин дигәнсез. Бу дөрес түгел, сездә маймыл булырга тиеш әдәби телдә. Шуннан соң сездә бал кыртырга тиеш түгел. Шулон булырга тиеш түгел. Бал кырты ул бит бал кайта. Булай ныграк аңлашыла. Точно шулон озагы ңа харфы белән бетә. Урыс битендә ңа харфын бетмәй белми, бит. Шулон алдына пак бушак нәрсә була? Шулон элементарно баатсын дигән. Ну, кем авылда булганы бар? Бүгез авылдан чыккандар, кайтканыгыз бардыр. Сезгә әйтәләр, кишкеле көтү кайта, бала чага шауша, көтү кайта. Алдына сык куйганы. Искет. Тухаев стоит. Гласныйларны біз әйттігінде, әйбет, Батырқаз фамилиясын нешек тез алыштырар, шоны шекілді гласныйларға ихтибар етмейлер. Түп іш, мына түпкіл мишарияпларында бұл әлі қабылы шауысын. Шәбәйке. Шунан соң біз әйттік, зор семья бар индоевропейских языков. Анда индо-иран тіллері, романо-герман тіллері, и славян тіллері кіреді, бейбет. Фарсы тілі тоже жоңау кірі. Персиясік язык. Қазір шәбәйкеден спак язылар, фарсылар. Шунан соң спака, сабака ғайлар да қоя, ұрыс тіліне күшкен. Vitesi var şimdi. Rahmat. Kitaplar tekinde. Aşağı yolunu көрсәтіңіз sizge әзірек кіне. Siz bildirəm, uzaqqa kitayım. Bir günəsi 30 sekund. Мен өзім искусственный интеллектден математик білән шөгыләнген кішеймен. Икісі әйткәндә, біздің татар тілін білген кіші камил фикір йөртә. Аның фикір йөрту сәләте иң камил була дөньяда. Бу аргумент математически доказано. Шушы аргументтан чыгып, минем бер проектларым бар. Безнең мәсәлән Ашаякларына шуны бер мировой институт ясарга гыйлем буенча. Но шушы нидән логикадан чыгып, любой халыкка шушы информацияны беріп, инвестициялар ала. Чөнки татар телен белгән кеше, татар телен белән яшь алган кеше, аның фикере камил белән 100%. Шуның өстенә гарәпчә дин дә керсә, бу 100% урысча әйтәм инде. Иманлы, камил кеше була. Ну бу менә примерно әйтәм, кыскасын белдермим. Шушы фикердән чыгып, акча җиргә бара. Рахмат. Ну, акчага тақин дигәннәр, мин укытучы бит, директор, Татар гимназиясе директоры. Мине астан да тарткалар, астан да тертәләр, үстән дә басалар, әйбет.
тем более Башкортостанда Путин алдына барып басырға мәжбүр еттілер мені, сіз білесіздер бәлки, бір 10 ел элек Путин белән мин Казанда очрашып, у меня желаю успехов в твоем благородном деле, коллега деп қалған. Диде де бір мектеп бітірді айтып. Ну, әйе, так, нәрселерім әйтесім қалды. Ну, міне әйдіңіз, сұрауларға көшейік. Вообще-то, міне тағы бір әйбірін айтып кетем. Нық принципиально. Библияда шындай сөздер бар. Вот один народ и один его язык. Пойдем же, смешаем ему язык так, чтобы один не понимал язык другого. Не ищем шулай деп айтқан. Бұл Яхве Аллах. Ну, еврейлердің торда. Яхве Аллах. Зиянесі Вавилонны түзген бар. Айя, имешті. Әбет біз білеміз, Құдай Тағаланың ең жоратқан әйбірі ол кіші, Адам ғалейхиссалам. Ол нешік енді адам балаларын шұшылай мәңгілікке оңламасқа душар еткен. Біз міне шуңардан аңлаймыз Библияның не үшін жазылғандығын оңларға алдырыламыз. Вот один народ, а мы Аллах, как бы их Бог, Яхве. Еврей Алласы, халықларын юрий айырып берген, чтобы один не понимал язык другого. Значит, мәңгілікке кішілер дұшманлыққа батырға тиіс деген. Міне, бұл китапны шығаруының түп мақсаты нәрседе? Халықларны yoңадан жию. Мыңарға академик Мирфатиха Ғайзакиев көплеріңізге белгіледір, кіріш сөз yazды. Һәм олай деп yazды мында. Это, возможно, первая книга. Если все книги, которые сказки, книги и так далее работали на то, чтобы разделить людей, выпятить каждого самого себя, вот мы, вот это первая книга, которая работает на то, чтобы объединить народы. Мимо того, что Роман Герман Терлерин Узакланин тоже улым белән безнең белән шөгыльләнәбез. Аларны да шулай ук татар телевизоры икәнен күрсәтеп конференция чыгарабыз. Дигән Men azda başlatıktım işte. Orası şirkette, başka şirketlerde anın Kur'an'da sözleri, Türkiye sözler deyip yazar. Anın ibadet kılalar, Türkiye sözler deyip o yetmegen yazmam. Anın neleri Türkiye sözler deyip yazar. Siz nişik aytınız anda bizden orası şirketlerin kaydan başlangan deyip mefodi vermegen bir dili söz. Bana orada Türkiye sözleri algan deyip, bana hayır deyip aytırgen ben Türkiye sözleri deyip algan deyip burada yazar. Andan yoksa siz bakın söyledik. Durmadan zor rahmet, ana elimden çıktı. Ana doğan kiler. O vakitte bir yol gezilip programda yazmışlar ki anıslar çınlar gelikler. 5 minutta kimleri güneşin geri hakikaten süreçler geliyor. Kilsede servanlıkta bir tutup olamaz ayırma. Ondan sonra bana geçtiğinde bir yavaş olsa Nöteknikte sizdeki de bu хороший indi. Ну, электрон шора келіп, мына мен сізге бұны қолдай етіп көрсете берейін. Біздің қолдаулардан деген шекелі адамына Юлдаш Мұстафаев зор рахметіне зор бәйрем, мұнда зор мақсат. Рахмат. Жемағат Самый распространенный языком сейчас является английский, российский не самый многочисленный. Английский самый, почему самый Самый распространенный распространенный язык английский. Татарша айтсыярыма? Не үшін инглиз тілі имі қарала? Чүнки инглиз королевасы шулық халықтан, дүнияны торқатушы халықтың башында тұрушылардан бірсе. Ол милләті бойынша инглиз түгіл. Біріншісі, екіншісі, мен ана махсус рәвештә ул сорауны көткән идем. Махсус рәвештә
схема неде электронный вариант жасаған енді қызғанышқа қарсы электронный вариант көрсетіп болмады. Мына сөздерді мына бұнда көрсетіп сөздер то алдына қосылған, то ортына қосылған көресіз дейді. Роман герман тілдерін жасаған уақытта біраз көшіргендерді мына қарып істеп, шунан соң екіншісінде тағы қарып істегендер, үшіншісінде тағы қарып істегендер, артын қысқартқандар. Шунан соң қазір инглиз тілін жасаған уақытта аның негізінде в основном француз тілі ата. Қысқартқан уақытта, жасаған уақытта инглиз тілін. Аны алдына істегендер, қойбір нәрселерін өзгерді. Ортын кескендер, қойшақта алдында кескендер. Hem şuna göre bu İngiliz dili kıskarapta, başka Avrupa dillerinden hem de eğer de bütün dillerini bitirsek, İngiliz dili basıp bitirse bütün dünyadaki dillerini, başka dillerini, Türkiye dilinin bu İngiliz dilinin Türkiye dilinden yasalganın bir kimde ispatlay olmayacak. Çünkü naskолько kuşiş zor bula, buna bulay biz başkışlap, buna alabız, buna itrozuk dili. Benim buna kileşek Roman German tillerinin Türkiye negizleri çıkıp keleyinde ol kitap, ol gerçekte. Andan şulay көрсетілі, boğana етіп, mine totar tili, Türkiye tilden tağı bir iki koşakta getirem, Amerika indeyişlerin sözün getirem, anın üstünde itirusuk sözü, bugün günde 700'den artık itirusuk sözü mağlum, tercüme edilgen, itirusuk sözüne üstüne koyam Latin'na, Grek tilin koyam, şundan kitem Fransız tilin, İspan tilin, alar bütünüşü de bir kalıpka totar, Türkiye totar sözlerine, koyverse iski totar sözleri, DTS, Древний Тюркский словарь var, evet, o древний de değil o türüşüne etkende. Şulardan nişi getirip yasalıp, ezgire kuşa yasalıp kelgenin көрсетем, evolütsiyasının sözünden. Hem en üstte İngiliz tili, как правило, tura, İngiliz tili, anı ya alda kıyıp taşlanılgan, ostağırak sözden ya orta kıyılıp taşlanılgan. Как правило. Bir düşünürse ekonomik güçlü. Acaba o İngiliz halkının sanırım var 60 milyon. Tabii olursa bizim. Ekonomik da. Hayır, çünkü siz mesela Beden gelsinler bir uğraştırırlar ki. O ne приживется, ne bu literatürni yazı. Men anlayayım. Buna məxsus ravishda ishlaylar. Biz ona qarshi turunda o'ylarga tiyishmiz. Menimcha agar da mana roman, kстати, mana bu kitobda bor mening Nemis Mainz universitetini bilasizdir da, eng eski universitetlarning birisi Nemislarning. Anda bor Joachim Burger degan big shol shashli, mening ko'proq shol shashli nominallarga Joachim Burger degan professor var. O ömrü boyu Türkiye'lerini öğrenip geldi. Вообще nemisler elegelikten Türkiye'ler bilen kızıksanıp geldiler. Hem o şu bir kup kırılı исследованияларından son, tekşürülerden son, rezüme edip Express Kölner degan Germaniyada hem Anadolu bir kup yerlerde okula turgan fenni hem popüler gazeteye yazıp çıktı. Все мы немножко Türkiye'de. Hem конкретно biz de Nemislerin ata-babaları şıkkanlar Türkiye'nin jerinden, bunda kelgenler hem assimilirler. O единственный нәрсені bilmey, что алардың тілі ясалған, assimilirlistik yazavul. Фактически аларға тілini yasap bergenler. Алардың тілlerinde o ne için ayrılıp tura? Roman, German tilleri. Qaraqsal, German tili ayrılıp tura нәрсе bilen? Çünkü anda bir kup Arap sözleri. Çünkü o insur bundan. No, belki bilasizdir, что nemisler bir uzak Aryan dinine yapışıp yatalar, evet, birişmişe. Şuna göre alarga yona tilini kirtü şul katlı kıyın, uzak var, şu proses. En sonundan diğerler Avrupa'da kirtiler. No, o vakitte o totar tili, şista totar tili bulmayın. Onda bir kup Farsız sözleri hem Ayruşa, Kur'an sözleri, Arap sözleri kirgen bular. Şuna göre nemis tili ayrım tura. Nemis tilin netir için, butarlar için Arap sözlerin bilirge gerek. Arap tilin bilirge gerek.
Анда инде менә ра хәрефен үстәп куйдык дидем бит, уртасына ярым. Менә шушы нине бик нык кулланганнар. Ипентеза дип атала ул. Сүзнең уртасына ярып үстәмә хәреф куеп. Ра, на һәм та хәрефләрен ярганнар да куйганнар, Kamlarını beş kıratkan, bütün uzunun beklerin, anan emir diyen isim koşa, bekler komandirler bulganlar. Bütün komandirlerine takdim eden kuşirge İslam dinine. Adigeler korku kileler. Onların beş kırattıra. Bir küp şinovniklarla kırattıra. Şundan siz biləsiniz, ədirək tarixini bilsəniz, o uzaq xizmət edə, onun üçüncü qadını, o Bizantiyadan Yevreykini ala. Ondan sonra, onun ol kitu bilen, o 30 yıl idare edə, ol kitu bilen smuta başlana. Gümürle bulmağın altın orada da,
смута башлана. 20 ел ішінде 25 хан алышына, 7 ай сайын яңа хан алышына. Бұл Великая Замятная гвардия деп орыстар жазалар. Мына шушы динне дұрыс үйтіп, кіртіп жібере білмеу, аңламау, что бұл шушы тәңірішілік динінің дәуамігіне қоршылыққа қойуға керек ме, қиратырға керек ме өзіңнің тоғыры қызметкерлеріне. Бәкілер айталар, сенің не үшін бар? Біздің динлеріміз ұшаған дейді. Не үшін сен бізге ғарап сөздері білән өзі бізге ісім тағырға құшасың? Не үшін бізді өзгертерге тырышасың деп. Бек зор, анасын виш деген сөздер келді әйбет. Кімдерді? Синкевич өзінің қарайынды қарайынды әйтті әйбет. Әйтіп кетті бұдан яды. Һәм бик күп қарайындар, әлейсен қалғандар, алар иш қабитәләрі. Еврейлер арасында иштер бар, бұлар қарайындар, еврейге көшкен. Һәм белоруслар, поляклар, литвалар арасында иш қабіткен фамилиялар бик күп. Андағы әлігі ишен қалған татарлар да иш фамилиясы білдірілер. Бұл кланлардың исемлігі. Вот мына Өзбек хан келгеннен соң, шушы крутой революция жасағаннан соң, шушы иш кланлары біте. Ишлар алар нейлерінің, камнарының служители культа, біздің әлі мулла деп айтыр, шуларының айырып тұра тұрған құшымтасы болған иш. Ondan soң Өзбек хан мындан қирата башлағаш, біздікілер мындан тәңірішілікте қалуға тілегенлер қошалар бүтін іші урманларға. Һәм тігінде барып тілегелер енді кімдер қолына? Орыс миссионерлары қолына. Тігінде урманларда уже монастырлар түзілген, Урыстау янында, Ростов, Урыстау. Араз, Орос, Ерсук, сіз ішкеніңіз бардыр, тәңірінің ең зор, ең кіші тарихтасы Ерсук деп аталған. Ол әлі дейміздерді қаманда Ерсунгел деп аталады. Ерсунгел. Неде енді ол Жабраил, Құрғанда Жабраил. Аның, әгер де аларының құдіретлерін шағыстырып қарасаңыз, бір құдіретлері. Тұтышылары, болмышылары бір құдірет. Богоматер, Богоматер әйтірген қиын енді, Алланы тудырушы. Богоматер ол біздің Умайдан алынған. Умай тәңіршілік шырында аналарыны, балаларыны яқлаушы һәм кішіні рухи дүниясын тәңірі бабай білән ялғап тұрушы күш болған. Ахмет Саттар yazıcı. Sizge zor rəhmət. Şimdi institut dersinde işlegen kitabıcı. Sizge bir sorum var. Mene hazırki zamanı bizim zamandaşlar yaşlar sürümünü kızgan kişiler kızgansılar bu bizim milletimiz bilen, bizim tarihimiz, bizim dilimiz bilen, onun çıkışı bilen. Lakin sizin bu kitapta Tartar şəhər Rusçasına qoyulған. Этимология сюжетлерде, этимологический ставрек всегда делает транскрипцию на латинице. Вот меньше меня шло это уйсагыз еді, конечно, тағанда недесіге арта. Но ләкин шлайбыз уйсагыз, қазіргі заман біздің ештерге ол аңышылайды, çünkü барда инглиштерін білелер, деген латин қарастарын білелер, жол қызғызғаны де көбірек аңлашылды, сұрау аңлашылды. Міне, мұнда Акрам Хажиген әфәнді yazып шықты, Нұрмұхаммад әфәнді институтлар ішлей тұрған ішіне бір өзі ішлеп шыққан дейді. Кімдер көрді китапты? Ол бик уақ шрифт біле алған. Мұны нормальный шрифт біле ашыласаң, 2-3 китап шығар еді шушаңарда. Ну, сіз көз алдыңызға кеттеріңіз. Мен күн сайын 11-де 12-де іштен қайтып кетемін. Ертең сағат 7-де мен іште. Çünkü benim gimnaziya kısımlıkta yaşayım. Benim düşmanlarım көп. No, verneyi benim düşmanlarım көп. Beni düşman eder. Şu kişiler Başkırstan'da bir көп oldu. Men Putin yanından шығып қайтқаннан соң ғана да Алпыстан артық су төттім. Hem benim her bir minutım, benim bir yolum da yok, benim bütün işim mektep, gimnaziyam, arınçık soklarda hem kengaytırga, hem şu kitaplarını nişip getirip yazarga, чтобы tamamda yanmaz için. Kuday aytır,
мен сеңа ушул катта илимдер бердим, а сен ушуларны өзүң билип алып кеттиң, кишилерге калтырмадың дейт. Шуңа күрә мен нәрселерди эшлеп битире алмайм. Минем андай идеям тоже бар иде, теләк бар иде, берничә идея язарга, даже оруннар кыстырып язарга. Бар шундый урыннар кайда оруннарны кую, шул хәтле отышлы. Ну, кайчан аның белән утырырга кирәк? Минем бит гомерем әле күпме. Миңа 60 яшь булды күптән түгел генә. Әйбит. Миңа бик авыр балачак туры килде. Әле дә эшләрем минем бик авыр. Мин көн сайын көрәштәм. Шуңа күрә мин ничектә тизрәк, турырак юл белән барырга тырыштым. Но итомин монда тарихи бик күп әйберләр китердем. Теге неверующий фамаларга ышанырлык итеп бик күп әйберләр китердем. Ә киләчәк китабымда ул 2 кисәктән торачак. Герман телләрен килгәннәр һәм аларны кертү. Анда алай гына түгел. Алтын Урда ничек барырга килгән? Ни өчен ул Урда? Ни өчен анда бик күп дөнья ничек иттереп шушындай формага китерилгән. Ни өчен без шушы хәтле 2,5 мең төрле халык, төрле булганбыз. Когда Адам алейхиссалам белән Хава бер телдә сөйләшкәннәр. Кем биргән шушы телләрне? Менә шушы телләрне тагыда алга таба һәрбер халыкка итеп җиткерергә мин ашаган. Менә урысларга шушыны җиткерәсем килә. Һәм хәзер Роман Герман немецләргә җиткерәсем булсам Алла берсә. Немецлар моны сразу алачак, чөнки Яким Бürger язып чыкты. Без төркиләр диде. Бөтен Европа төркиләр диде. Бер кем ни немецлар, ни французлар берсе дә ни бәкмәле. Чөнки ул настолько аларны төрле яклап дәлилләгән, анда сүз әйтерлек түгел. Но только каян ясалган телне ул аны ясый белмәгән, чөнки ул филолог түгел. Филолог булса ул аны эшләгән. Татар түгел. Ул сездән һәм минем спонсорлардан тора. Ул китап фактически әзер. Мин әле дарабат итәм. Син сайын кайтам да сүзләрне бер сәгать килергә эшләргә хәтле шул мин үстә утырам. Ну, фактически әгәр дә акча җыелса, мин аны ярты ел эчендә чыгарам. Иртәгә буласызмы? Кая? Анда киләмендә, ну, шундый гайрәтле җегетләр янында килеп, көч алып кайтырга кирәк. Рәхмәт сиңа, Нургулҗумат әфәнде. Türkiye халыкларда Г харифи алмашып тора. Бар кыпчакский язык, бар это самый этот как еще. Ангольский язык. Вот ангольскlarda Г, а кыпчакларда К харифи. Кыпчакта койшакта, я кыпчак дип языла, я кыпчак. Ну да, ал сен икенче нәрсә, бер сүздә төрлечә булып әйтәм. Хәзер. Вот, ну, так әйтәсем килә. Менә бу Караимлар алар үзләрен дөрес санамый, ягын без Караим динендә диләр. Алар без алдык, ягын динендә нәрсә. Без анда алдык только Торага biz, Tora'da gideriz. Allah'a da tavuk kadar. Allah Tora'da kurtarır. No, eylesin bile böyle bu Paris'te var bir tarihçi Mahnaş, Vladimir Mahnaş. Böyle o yazar, Bibliya на 70 лет моложе своей копии. Она копия самого Септуагинта, ол гаяз тілінде китап жазылған. Ничегінде оригинал болсын копиясынан астарақ. Менден бірәк сөз айтып күтілі ме, или жоқ? Давай, әдегір. Çünkü оригинал ол ничегінде бұл копиясынан сол. Başta оригинал бұл, ondan kopyası bu. Bu minaytasım kine bu Septuagint, o Türkiye dilinden yazılgan aybe. Yani расшифровал o Septuagint'ı. O cidme sanatmadı batalarda.
Acele şimdi Septuagint buna 70 толкование деп yazılgan. Ana ben nittim расшифрован cintes anlatmadı. Ertegen bola, конечно, yazgan ertegen bola hakikat kel. Yazgan, bugün ertegen, bugün sevgilisi mi? Ertegen sevgilisi, nasıl sorup durur? O kitabı Представители своего представят сюда. Не важно. Туғанда мен де қиын халда қалдым. Bu ideya o'zimdan chiqqanini quvonib o'tirdim. Ham bu ideyani ko'tarib olgan Muhammadga rahmat aytasim keladi. Bundan olganda siz menga kelishasizlar. Bizni bu сөйләшү ichida To'qasin kanalida. Ayye, shu tag'in amma lekin jamoat ayda biz bo'laydik. Ayda biz jamoatda qo'zg'atgan fikr Nur Muhammad Husaynov kabi kishini Tatariston akademiyasining qo'ldan kelmagan aybirini ishlagan kishini Tatariston akademiyasina akademik deb saylarga kerak. Bravo. Afomin kan xatarda yozilgan irtagan pat qo'lda qo'ygan kimdir, lekin bu shundan reallik inji. Gayar'da söz veririz. Gayar. Tamam. Gayar söz verir. Biz uğraşmayız. Efendim, kompüteri bunda var, kompüter. Dileseniz slaytlarını bula ko'rsatilgan, dilegan kishiga ko'tarilishlar. Bunda yurtlar. Nurmuhammad efendi. Nurmuhammad efendi, секунду внимания. Oyar efendi, bana sözü var, aytırsan, Kompüter var, dilegan kishiga bosh ko'rsatirmisiz deb mana yig'ishga mana shu sifatlarni bilasizlar. Mesela kompüterni bunda yig'ishib pagar qilsalar. Да, поставь кругло. Да, подъедь. Интересно, мощная Domino'yla oturacak işler birliğinde oturacak işler. Yakınarak oturacaksın. Yakınarak oturacaksın. İşler misiniz? Yakınarak oturacaksın. Kesin var. Şevket, otur. Так, секундочку, Мохаммад Эфенди. В самом начале объявите название, как что, чтобы люди знали, если можно. İsenlermesiz, hürmetli milletteşler, bugün sizin aldığınızda icat kişileri ilke şagirdi. Birisi bizden Tataristan'dan, Başkırstan'dan Tomus'u bilen
bütün dünyaya tanılgan Айдар Халим. İkincisi, şolay tanılgan bizim Россия döneminde dünyaya da şolay tanılgan Ahmet Sattar. Bu iki şair, ikisi iki türlü elbette icat ederler. Bu üzerinin icatları turundalar, üzeri siler, şiirler okurlar, tabi anda silerler. Onlardan liturgi şiirler, onların var, povestleri da var, romanlar da var, bu Vigrek'te Kagala Айдар Халим'den. O iyi yazıcı, o iyi şair, o iyi publisist. Onun bir köp kitapları dünya küleminde taraldı. Tatarlar arasında taraldı. Başka halklar arasında taraldığının kitapları. Onun kitabı da Aristoteles ditkenleriydi. Sol vakıtlarda bulunsan onlar. Onu biz onu bölüşer gibi geldik. Biri de türlü pres konferensiyalar yasatmadaştı. Kıska gına etkende o büyük zor bizden yazışıdır. İkinci yazışımız bizde Ahmet Sattar. O da şolay zor yazışı, mene onun nagradaları gına hazır sizge onu aytıp gideyim. Mene o член Академии литературы Российской Академии наук. Адамов поэт года 2013 года участвовал в конкурсе и Анарга победил. Далее вот победили. Но статуэтка сует, красиво пал. Ахмет Саттар награжден дипломом. Победил конкурс альманаха литературной республики 2013 год. По номинации поэзии. Значит, мы им дали греем. Вот диплом награждается Ахмет Саттар, финалист конкурса юмора. Юморист. Мене Ахмет Саттар удостоверение юбилейной медали Мәжит Гафури. Ол қайсы жылда болған? 2006 жылда. Ахмет Саттар, мене мұнда Канадада международный халықара әдебият кешесінде по жанре рубаилар жазар. Вот оларда 2014 жылда Егітлер татар көп бойыншам мәді мұр крухтай за высокий профессионализм и приверженность традиционной стилистики жанра рубаи. Она Общественная палата Российской Федерации награждает поэту, писателю, заслуженному работнику культуры Республики Татарстан, лауреата литературной премии имени Ломоносова Ахмет Саттаров. 2012 ел. Диплом лауреата премии имени Ломоносова в области науки и образования, культуры и искусства Саттаров Ахмет Саттарович удостоен премии имени Михаила Ломоносова. 2005 ел. 2012 ел благодарственное письмо профсоюзный комитет Казанского национального исследовательского технологического университета выражает благодарность поэту, писателю, члену Союза писателей Российской Федерации и Республики Татарстан, автору знаменитых романсов Рустама Яхина, заслуженному работнику культуры Республики Татарстан, лауреату литературной премии имени Ломоносова Ахмета Саттарова. Ахмет Саттардың мұнда
Eğer okup çıksan, o yüzden de yarar, bütünüsü okup durmadı. Okup durmadı. Bu da medal, Ахмед Саттаров награжден медалем пограничных войсковых служб. Вот. Ахмед Саттаров удостоверение награжден медалью за ветеран труда. Так что Ахмед Саттаров мында оқып бітіргесе заданилері мына береді. İki kel kirek. Неге кем болмаса ярмакен абсолютно. Соң керемет. Мен қысқартап қалғаннан оқым біздің Ахмед Саттар нәрсе айтасым келе бұл елеріміз бек заслуженный кеше аңа түрлі жақтан түрлі дәрежелер бергендер, но дәрежені бұлай ғана бермейлер бит. Әр дәреже үшін нәрсе эшләргә керек, ниләр күрсәтергә керек. Нәрсе эшләргә керек. Значит, оны көрсеткен, ішлеген, жазған ол сауын делі ғұмыр бойы яза, шүгірлер яза, жырлар яза ижад ете, аның жырларына біздің композиторларымыз, кейлер языла. Халі сөз берем Ахмед Саттарға. Assalamu alaikum, hürmetli milletdaşlar, din kardeşler. Men bugün büyük şatman şundi bizning terrik klassiklari bilan birga ijod kechasida o'tkazamiz. Adar Halim mana bu iftashimiz kecha kitoblarni taqdim etganimizga ol tren chillab da mana ikki kishi bunda birisi endi etimologiya nelar endi etruslarning tatar tilidan topgan bu kishi endi umr bo'yi bir institutning halin ishlatib bergan bu mana endi bizning millatdoshimiz shunday ikki tabaqli kitob yozgan этимология татарского языка. Нурмухаммед Хусаинов. Нурмухаммед Хусаинов. Насим Сахапов кеше болды. Да, Насим. İsimlerini bilip aytırak. Да. Şulay. Ну, hem de indi Aydar Halim indi özünüz bilesiz bu nege Tatarstan'da Rusya'ya tugul nege bütün dünyaya taralgan adib biz adib diyemiz adib indi просветитель деген сөз. Просветитель türlü aktar. Siyaset yağından, politik yağından, şikriyat yağından, neler sanat yağından şunday kişiler bilen birge ijod kechasida qatnashum menga zo'r baxit ham beradi. Nu qisqacha endi men ikki tilda yozam, tatar tilida ham rus tilida. Chiqishim bilan men Sergey rayonidan, Qo'shki Pojarovdan 9 yaşında bizning ikki tilda bizni Moskvaga, shundan etib men endi eski Arbatda, на Старом Арбате я вырос среди русской культуры, что это их tilda. Они без мөгаллимәйди, они да башлаучы они да мәктәптә шулай итеп без bir бала Мәскәүдә үсәктә паровозда менә визит күрәсез, татарча сөйлибез, телебез татар, инде dinimiz İslam, şöyle итеп рәхмәт миңмәниме, ул үзе мөнәҗәтләр язайды. Şöyle итеп мин 10 yaşında birinci mәртәбә татар телендә şiirlər языпмын. Шундый юмористиклар белән таклар инде. Алардан мин туганнан тапканнан безнең биде чакта. Вот ол скачашын ана инде институт, ана инде армия, Кремльдә эшләдем 12 ел, ветеринар булып, старший ветеринар булып, но һәм шу никак не эшләмәдем мин, зур начальниклар булдым, и научный сотрудник, и главный инженер СССР идем. Шул вакытта һәм дә минем эшләгәндә кыстырган китап иде, китаплар шигырьләр укып, татарча, русча һәм яза идем. Вот докатился до того времени, хотя я профессиональный писатель, член Союза писателей России и Татарстана, лауреат 2 премий, вот, значит, и я сам.
Миңа бер башлауында мин үземнең рәхмәтләремне әйтер идем Айдар Хәлимгә, чөнки мин аның белән таныш 25 еллар элек, наверное, иде. Ул Милли Мәҗлеснең җитәкчесе иде. Первая татарская общественная политическая организация иде. Мин менә чо белән башка патриотлар белән без Казанга килгән идек. Һәм һәрбер нигә инде, һәрбер съездга, аннан референдум вакытында без 9 проверяющие Мәскәүдән идек. Чөнки без референдумда җиңдек, республиканы тетәргә бермәдек. Менә шул заслуга менә правительство инде Байрамова инде аннан Айдар Хәлим инде Миначев, менә бу чын татар патриотларының вәкилләре инде. Мин дә алар белән бергә эшләп, тырышып, мин дә үземне бәхетле саныйм, чөнки нинди булса бер инде милләтемә, халкыма ярдәм бар икән. Менә шул рәхмәтләремне мин шигырь белән әйтәмен. Менә бу нигә Мәскәүдә чыга шундый поэтический альманах, һәр чыга шундый китап сборный инде. Менә только члены Союза писателей, уровень самый высокий. Шунда минем шигырьләрем Айдар Хәлимгә багышланган. Менә Аргамаклар университеты кунатлы атлар безнең инде Ревиятта безнең Ревиятта ниләр поэтический конь, менә как Пегас урчает. Аргамаки Айдару Халиму, писателю и общественному деятелю, кавалеру ордена Белого Креста, Международной конференции рыцарей культуры, защита жизни на земле, город Амстердам. Шигырьләр. Багышланган шигырьләр, аргамаклар. Где аргамаки, быстрые как ветры, серебряные наши стремена, о давние заволжские рассветы, о наши золотые времена, о кони, прославлявшие когда-то отчаянных народных бунтарей, носившие дорогой Салавата, эпических своих богатырей, о кони, пробежавшие по свету за сотни зим и весен до меня, о наши кони, канувшие в лету, по 1000 верст носившие меня. А бұл татар тілінде. Аргамактар, әдебіміз Айдар Хәлимгә. Мен хаман әлей азамын анды кішілеріне әдептер дейіп. Чөнки біздің справочники Союза Татарстана наконец-то написали, что язышлар түгіл. Язышлар, міне, дворникті яза, инженерді яза, ол язышы бола. Әдеплер – это просветители деген сөз. Шо айтып, әдебіміз Айдар Хәлимгә. Қайда біздің жилдей арғамақтар, жил тітіретіп үткен данымыз, иділімде ирақ қалған таңнар. Қайда біздің алтын шағымыз, қайда біздің алтын ұрдабыз. Жиыннардан халық батырларын, бәйсізлікке еткен атқайлар, ғасырларының жетіс чаптарларын, салаваттар жилген қанқайлар, миңа чаклы, yüz яз, 100 қыш алдан, жиған бойлап жилген атларым, сіздің білен гүмір суын кешіп, келешекке шапқан шақларым, азатлыққа шапқан шақларым. Иділ йұртта язғы жиллер ise, бәйгілерді ойны атларым, халқымызға яне иман ине, баш күтәрә болғар татарым, рухын күтәр батар татарым. Позвольте это вручить моему другу. Ну, брат, да. Не дали? Менә бу татар телендә хәзер Казанда ята бер китабым, икенче китабым
нинде татартайна рубагылар дип аттамина. Мин рубагылар китабын күптән чыгарган инде урыс телендә, аннан инде достарлар нигендә син инде татарчаларны тәрҗемә итмәс язсын. Мин инде өстәдем дә бер 100-200-дән артык рубагылар, 4 еллар шундый рубагылар инде. Так, татар телендә. Да, он Абархаям это мой первый учитель, да, мининде, я повторю, укып, из Китая, что эти кыска, гана, нинде, язып, что анда зор фикерлер, нинде, там, говорится, увлекся этим, и вот, нинде. И вот меня урысча тексті китабым, ақыры татар тілінде. Алла берсе шығар, тағында бір или мен ақша керек. Рахмет. Афойден, олыңыз. Міне үйдейді. Міне урыс тілінде, татар тілінде. Мир дому твоему. Казалось, нам войну похоронили. 2 полусвета кружат в зыбком мире. Пусть вечным будет мир тебе и мне, мой незнакомец на чужой земле. Перевод. Юг, баш отып. Міне не сүз әйтерден алда уйла қалам, юлчы юлны сайлаған сыман, маңғай бүкмик ялған күзгілерге, кілемчілер исе қахарман. Ну, перевод такой. Значит, управляй языком. Для одних язык как говорильня, а другим он служит словно крылья. Пустоватым суждено болтать, а крылатым суждено летать. Ну вот, шунды миним иляринде, жол, это пробы пера, это как-то робогеля. Бір китап бердім, сейчас вот казанды ата. Мене не иляринде подписчениялар, мене Мәскәүдә яши, безнең милләтебезнең тарихи шәхесе академик Агдас агай Бурхановка «Куда идешь, Россия» дигән китабын укыгач. Нигә даулый кара диңгез, даулый, шаулый бүген кара диңгез, әкияттәй дию шикелле. Кичә генә көзгә сыман тигез, зәңгәр йөзе иде сөкемле. Нигә даулый икән изге диңгез, бу дөньяга бәлки үче бар. Тынычлыкка тәңрем санган нигез, без булдыкмы аңа ихтияр. Кемдер яне локаль сугыш ача, бомбалата дошман Афганны, яулый бара акыш мөселманны, кешелектән шәфкать нуры кача, куандырып иблис сайтанны. Кемдер байы кеше аркасында, кемдер мөхтаҗ кара ипигә, бәйсезлегем кемнәр куласында. Бәйсезлектән җаным интегә. Намуслыгың кайда әй чырдашым? Әдәмлегең кая зая киттеме? Җирдәшләрем, заман кардәшләрем, ахыр заман әллә җиттеме? Кая китте намус яклаучылар? Әшәкене ыргып сөрүче, яулык астан иркә елмаюлар, егетләрнең айнык йөрүе. Жан көннән көнгә бітә сафлык әдәп, ярты җирнең шашкан окылы, көн батыштан сүрә без бозык гадәт, яңа башлыклары аркалы. Мин аңладым сине, кара диңгез, бу дөньяга хаклы үчең бар. Гәрчә юри шундый заман дибез, бу фикергә каршы акыл бар. Бозыклыкка каршы ислам бар. Мин әдә юморда язам, менә үзем иннән гайрәмнән язган шигырьләр, юмор хәлсез бүләк.
8 март күнне бүләклим дим хатынна. Жеткәч быел март башы алам колак сырбасы. 20 тәңкә түләп, вәт белән шәп бүләк бер кигәнсен хатным дим, гел үтсенлә картын дим. Игътибарсыз ирсин дип, юкса һаман кергән. Син мине сөймисең ди, хатынды белмисең ди, кеше ирләре кебек бүләк тә бермисең ди. Һәр 8 мартны тондыра бит колакны. Килеп тә җитте бәйрәм, иртән хатынга әйтәм, кара әле хатын дим, нәрсә алып кайттым дим. Минем бүләкне күргәч, нәрсә икәнен белгәч, хатын әйтте аптырап, син сукыр, дурак, инде бүләк тапкан бит, сырга алып кайткан бит. 20 ел турып бергә, күрмәгән икән бердә. Менә инде киш пешмәгән, колакларым бит тишмәгән. Хәзер белмим нишләргә, колагымны тишәргә, гомеремдә бер бүләк алдым, анда да туракка калдым. Сырга алып кайтты. Менә мин теге афоризмнар клубында кайның давно. Менә татарча һәм русча язган афоризмнар. Менә бу теге Чепуха дигән журнал, бик батыр журнал. Монда күрәләр инде патшалардан да, Владимирда да башка да күрәләр. Бу демократический журнал. Шунда мине тик финалист итеп куйдылар. Инде минем шигырьләрне укып, менә шуннан берәрне укым сезгә. Юмор инде. Помните, не бар иде шундый безнең лозунг партия Наш рулевой. Народ и партия едины. Народ и юмор неотделимый. Ахмед Саттар, 20-21 век. Из рассекреченных данных ООН человечество заметно поумнело, а дураков не убавилось. Дальше. Совесть не шляпа, ее не наденешь на голову проходимца. В любом законе, присяге или приказе есть доля цинизма одних над другими. Даже нет бы, я не верил в летающие тарелки, а после они пролетали мимо и даже приземлялись на моей голове. Глобализм – это новое вирусное заболевание мировой олигархии. К сожалению, только после выборов мы узнаем, что наизбирали не тех. Девиз сатанистов – жить по чести и уму не позволим никому. Крылатая мысль россиян – с приходом капитализма между чиновниками и простыми гражданами укрепилось устойчивое взаимопонимание. Иллюзии выборов. Наш народ обладает удивительной способностью частенько голосовать против себя. Власть, как и наркотик, коль попробовал, притягивает навсегда. Непорядочный человек не признается даже в пустяковых ошибках, а порядочный признает и свои, и чужие ошибки, и потому пользуется уважением окружающих. В мире еще не было астронома, который видел Бога. Человек, умеющий классно надувать других, достоин и сам классного обмана. Характер – это судьба. Яркость свечения звезд зависит от окружающей темноты. 1 грамм желчи злопыхателя может отравить жизнь целого коллектива. Абсолютная честность пора взять под защиту от окружающей среды. Будучи даже патриотом Отечества, я недолюбливал коммунистическо-атеистическую власть, а ельцинско-гайдаро-чубайсовскую вдвойне. Мне кажется, раньше и негодяи были поприличнее, и дураки поумнее. Люди, будьте бдительны, не доверяйтесь самим себе и другим сомнительным личностям. Хочет быть независимым начальником, делай все сам. Неделимая дилемма. Как согрешить и не прогневать Бога? Вот что вопрос. Только очень умной женщине дано оказаться чуть глупее себя.
Миссия настоящего поэта – быть совестью нации. Повторяю, миссия настоящего поэта, писателя – быть совестью нации. Я думаю, здесь присутствуют именно такие. Степень жадности пропорциональна весу кошелька. С исчезновением языка исчезнет и нация. Капитализм – крестный отец бандитизма, а бандитизм – прародитель капитализма. И чего не выдумает женский ум, когда рядом ум? Когда обезьяны изучили человека, они наотрез отказались от эволюции. Из примет нового времени старый Арбат офонарял. Там не только фонари, там все вообще офонарелы люди ходят. Выброшенный за борт берегов не выбирает. Я закончил. Цитата из военной доктрины НАТО. Дураки и тараканы неистребимы. Повторяю. Цитата из военной доктрины НАТО. Дураки и тараканы неистребимы. И все же лучший смех над теми, которых сегодня рядом нет. Тени подозрения трудно смываются. Некоторые женщины не знают, где у них левая, а где правая рука, но точно знают правую руку мужа. Дураки прислушиваются к глупостям, а умные к мудростям. Дорогой читатель, если вас застали данные афоризмы, не берите это в голову, поскольку выше написаны не только про вас. Здорово. Ahmet Efendi bilgine, mında yılgan Meskoy totarların totarga yoqqanlara itirip totarlar turunda bizni ruh ko'tarilib fikrlarınız var mı? Şol turda söyleganlar. Hazırgana okup çıkan emiyorlar. Kişi söylesin de söylersin. Da. Юмор. Bir günü aytam sigaçtan bir nesekeni uzatkan idim. Bunda yazbaşı silinler hatta sandıkçılar sayılı avluğa tuğuna olmak girdim de bunda çiftçi içinde ak kaçtımdaydım Amerikanski bunda bir türküm etlerime belendi. Min biraz başta şampanski indi bunda yor bilengine možda avaytisinde. Bunlar avda mine öreler. Bunda bir maskasıydı min şu niye bastım da takipteşler. Min bir indi avul malayı. Mine sizin gibi avuldan avul konser koy veriyorum min. Mine Sibirli bir üç küçük arkabek. İyi hem indi adamlar siz alışın size şiirler okudum. Okudum bir şiir üzerine muhabbet durumda tinakadılar. Bundan tavbetinden tüşüler indi bir saat indi bütün kayıtlar yaşlar. Bunlar küreler. Deki niye başıska baskan bir efendi akkastımlar etlerge şiirler okuyor. Ayetler benim gülem aldılar beni. Dediler de adam indi katağımda fatura şiirlerini okudum. Ondan indi bu atinatlar etler min avul boyunca hareket ettim de eni beni kayındı savaş bilen. O da yoruluydu, gördü de Kafkas'ında müdahiyetlerini adam bulunmuş bitmeyin, bilmem ne bu ipteklerini ezerlemedim diyordu. Niyetten beni biri üzerine, niyinde onlar beni kimse uzattılar ülkeye gittim. Erten elime şu şeyler. Etler üre. Minatağın örüp kaldı etler. Nerse bütün bitirip anlamı. Biraydım appaktanlar. Bir kimge de varıp yağılmadım. Oğlumның bari konağı, bu illerde buldum bir gün güne. Uranlarını tek bir uradım. Şılını kızıp hatta şılt etmedim. Jırmadım hatta koşlarla. Gayın zur iken, unutkanmın iken etlerine siyak taşlarla. Rahmet sizge etler çocuklar. Bu ürüler kalmaz bir işsiz aptaragan idim. Tema yoktan şiirime örüp girdiyiz. İka etlerge. Beni her turmuşta var indi final diyen indi. Benim indi hatta bizim doğum indi yüzünü tuturga. Nu neyse ki sushi yazdan indi bir şimdi şiirler indi. Beş olarak şeyler
расманда кеттендейін, юмор. Мене бір күні мен өзіңіз білесіз, мен якен білен бір 30 жылдар ижад еттім, достар едік. Аның тұрмышында мен енді шағир бұрып өстім, менің шағирлерге. Ол екі сіз таныш жырлағына түгіл, ялғызы ғашырлық көздер енді, ол енді классика бол енді. Бізден яздағының рус романсы «Любовь моя поздняя». Ол «Любовь моя поздняя» деген романсыны башқара еді Галина Вишневская. Міне последний чықшында Қазанда фурор еді. Біз аны білен дос едік. Гайла білен, біз Ирхам Шакиров білен 76 году после Ирхамского концерта Ростропович бізде шақырды қонаққа. Біз түн бойында шағырлар оқыдық, таныштық. Şimdi gayra bol dedi, o da Şakirov kaytan var, senin tavuşun var degene Laskalaga okurga. Yok ata men tatar şagara izaminde. Ne zabolmadı ana gülen interge. Andan da mene xalagana vafar boldu neyinde ataklı bizim jarşavız Galina Vishnyani Abrasova, o anın da indi programması şol sigir var idi. Onu alar çıktı indi fasiyetlarda, anı indi Rüstem Renat İbrahimov jırlı, hem başka jırlılar boşmayan poesi diyen indi jarıydı bizim. Andan yazdık biz anın bilen Sibir romansı, yani Sibir'de komandirovka bakanda bir Tatar kızına yazgan idim bir neçe şiir. Şundan oldu Sibir romansı olup çıktı. Ana başkara Hane Farhi. Так что biz anı dört jırımız. Biz takında nametler var idi. Numune dört jırımızın yakimlerimiz yazgan idik. Mene bir günlerde konakta gördüm şimdi автограф. Sibir Hakim'nin şimdi yumru bile yazan yayında yakimge anın Sibir Hakim'nin автографı kitapta yakimge bağışlanan. Neşlay neyinde şahir Sibir Hakim'nin kompozitör Rüstem yakimge bağışlanan автографı. Negen şiirler bile yazan. Bir karasan jayılıp yata arış, yeşil kilin tüslü, bir karasan uyni dultunala yakim köyü tüslü. Sibir Hakim. Minen anayda yumur yazdım, yalmayı. Hatanlar ne tüslü? Bir karasan katınım tülkü tüslü. Bir yalmaya mina, bir erli. Bulsan dedi Sibir Hakim tüslü. Yaratıp da koyarman belki. Bir karasan katınım mıngır tüslü. Yakim kebik lebasa. Bir karasan yine şeytan tüslü, delil kenar mina. Arkada. Bir karasan hatınım yaşın tüslü, pulimettay ata tilinden. Bir karasan hatınım işek tüslü, defisitler taşı kibitten. Bir karasan hatınım matur tüslü, kvartalini alsam eşimden. Bir karasan hatınım hatın tüslü, turğına girsem eşikten. İşte aynen. Просто şunu aytashkilaydi, barımızda aşıbabız. Kıskaça, Aydar abiga sapsim vakit kalmıyor şunlarga göre şuna Просто kittirge kişiler. Vakit bizde tenge kadar. Tenge kadar, kişilerinin yok vakiti, men interesi etem. Yori, будем заканчивать. Пока чек, матам, sizdekin manda da bilmiyorum. Ну, Татарстан'dan falan. Gerek. Min de kabul istirek, ni de çıkış asım 5 yıl kabrigene. Şöyle prene. Мене бugün тоже конкурсный нәрсе 70-летие Победы фронтовики деген. Памяти моему отцу, мостостроителю Сергач Дорстроя, участнику гражданских и отечественных войн Саттару Бедердинову и его боевому товарищу, ныне генерал-лейтенанту Ивану Петренко, которого раненого в ногу младшего лейтенанта отец вытащил на себя из окружения под Кенигсбергом. А тем Большой театр дала Куршайде, сакен эсләде, ну табалмады. Ол екен тұрған Киевта. И аннан бір күнні
как раз это было 65-летие, выступает по радио, по телевидению генерал-лейтенант и говорит, где ты, Саттар Бедердинов, который спас мне жизнь, вытащил из окружения. Вот. А ты меня разбрел в апатиде. Мин ана таптым, ол генерал-лейтенантный Силяштек, ол даже этинин сифаты да, даже тауши да, этиники меня хорошо запомнил, потому что он ко мне еще приходил не раз в госпитале. Вот. Вот шарга мин бардовский жерязный. И мы с тобой стареем, старина, ведь времени пред кем неумолимо, и на висках белеет седина, как будто серебром посеребрила. Наверное, мы прожили не зря, мы брали жизнь трудом и автоматом, и пусть пришла вечерняя заря, мы ярче пламенеем пред закатом. Помеченные пулями бойцы, с победой мы вернулись из кручины, из-за войны мы поздние отцы, но ранние солдаты и мужчины. Как деды говорили в старину, годов зимой телегу, сани летом, мы заново отстроили страну, на зов врагам, на радость нашим детям. Нас не пугали стужи и ветра, на трудные ходили добровольно, награды не черпались от ведра, и потому за прошлое не больно. Наш батальон заметно поредел, мы к стройкам века приложили руки, а кто чего достроить не успел, достроит наши сыновья и внуки. Мой отец был мостостроителем Нижегородской области и построил около 50 мостов через Волгу, Аку, Яну, Тешу и другие. Потом уже после войны был призван в Москву, восстановить Москву. Вот памяти моего отца. Ну еще добрый, ну нейсе. Махаббат турында. Я всегда заканчиваю махаббат тематарами. Çünkü muhabbet o Kur'anlar. Yaşarız yani. Kur'an bir kişi. Poezi kızı. Senin için hükmetir geldim min. Nahaksızlar küp işittim. Yalnız başım uyga ebeledim. Kırık tayuk mini kartaydın. Eni çöklü gaybet sürediler. Çıkardılar yaman atımını. Ayırırga vazgetirediler. Sündürge yoktu yalkınını. Hem sıvayda haman hıyallanıp, siyem sine, siyem akılsız, hem siyarmış olay, ben yanıp, poeziye degen otokız. Munda endi benim kabul edigiz, İngiliz dilinde rubagalarını bastırıp çıkanlar usta iken, İngiliz diline çıkanlar, anan Tatar dilinde çıktı, şunda zor kitapta rubagalarım. Tak işte bana 2-3 yılda min kınaşlarım, fazla bana nice gramatalar, ilerinde börekleri aldım. Şöyle Lumumsun bir periyot ninde sigaret karşında min bizimle çın tırışan işçen adam diyip salımın. Haydar Halim'ga söz vergençe bir-iki söz aytıp gidesin ki de Fevziye Bayram makinelerine teşekkür ediyor. Fevziye Hanım kilermedi. Fevziye Hanım kilermedi. O tuzakta o kolga alıngan diysem dürüst olmaz. Ne ol kolga alıngan da alınmagan da şekilli. No benek tege Yevgeniya Vasilyeva şekilli tege yatağı bize de bir gittarlar fatiranda. No bu çalıdan çıkarga ana rükset yok. Men şundan saltıratkan elbette Enim 92 yaşında. Çirli Enim yanına barga da rükset yok. Sonra Ayte Muhammed Afoy kiler. Kadir sizin karşınızda bizden ataklı Haydar Halim şiirlerini okur.
eserleri turunda söyler. Вообще, ол bizden не только yazıcı, не только şagir, не только публицист, ол cemaat işлеккisi de. Ол cemaat işлеккisi de. Ол tribun da. Ол mana piketlarda çıga, piketlarda turadı. Refis Kaşapov'u yaklap, başkalarını yaklap, hazırgısı vakitte Tataristan'da pek bizden milletçiler kolga alındılar. Refis Kaşapov 19. yıllardan beri açlık tutan Kazan türmesinde. Ben şu Bırat Nayin'de şuraya kolga alıngan Tataristan, как Michigan, Züfer Şakirov, ol yaşkine bizden yigit, Ayrat Şakirov, yaşkine bizden yigit, anda koldalar. Ani için koldalar, bilgilindi. Tatar bolgan için, ondan meşitke ergen için, namaz okuyan için, erkek gidip çıkardır, что Tatarga meşitke varsa namaz okursa, yaramıyor. Anda kişiler çalışırsa, anda eser fısıldap sile şehirler imiştir. Mevzusu halka gitti bizden millet. Bu halde yaşarga kip mi bu? Kip mi yaşar bizden halk? Halka bu ne seyte bulmuyor. Bizden halk tüzemli ol. Tüze ol. Büyük tüzemli halk. Bana susu turda da Aydar Halim Allah'ın da bile o nide susu nilerde kaynagan kişi kaynıyla turmuş bara biz ülkeneye biz kartaya biz no turmuş bara yaşlarımız üse yaşlarımız tuğa anda onlar kim bulup tuğa Tatar tilli bulup tuğa mı ile Orus tilli bulup tuğa mı ile Yevrey tilli bulup tuğa mı kim bileydi nide tilli tuğa Ну, мен айтырдым, конечно, нендегі тілдегіне сөйлесе де, кімгіне болып тұрса да ол, аның мұхим татар болып қалды. Соның үшін балалардан да қатынашник ақлардан болса, қазір көбіміздің туған балалары, ұнақлары қатынашник ақларда. Олардың балаларына керек татар есімдері беруге. Малай ма, қыз ма, Tatar isimleri belki. Tatar ismi olsun, İvan olmasın, İvan Ahmetiç. Olsun onda. Mansur İvanoviç. Допустим, etnisi olsa İvan'dan. Ben başka. Ansın ikisi de elbette de o sözü Mansur İvanoviç yakşırak. Sen İvan İvanoviç'tan. Yakşıraydı efendim, rahmet. Hürmetli tuğanlar, men sizge başta özümnün halatimden anlatısım kelir. Meni otaklı dediler. Otaklı очень знаменитый degan söz. Eğer men dürüst tercüme etsem. Şınnap da 14 yaştan şiirler yaza başlap, bugünkü günge kadar Huday Teala'dan bilgili bolgan janrlarda işlep, 70'ke yakın kitap çıkarıp, hem Huday Teala aldığında, özümün kolumunu yüreğime koyup, "Ayye, Allah Teala sana zor rahmet, sen mine Tatar milleti için en gerekli eserler yazdırığa mümkünlük taptım dedi. Mende şunday şanış var. Ayye, men Tatar milletine en gerekli eserlerini yazdım. Lakin olar halkka gerekti mi? Olar onu özleştirdi mi? Olar onu okudu mu? Olar ondaki saf şişme suyunu içtiler mi? Eğer de içken bulsak biz mındık halde bulmam gerek.
Bütün нәрсәгә ихтирам белән караганда, безгә татарга инде бу яратып әйткәндә идиот хәлдән чыгып, әйләнчек сарык булудан туктап, я Худа, нәрсә булды минем белән? Бүгеннән башлап мин бу хәлдән чыга башлаячакмын дигән фикер кирәк. Аның өчен милләткә дөрес диагноз кирәк. Диагноз нәрсә? Менә мин хаҗда булдым. 11 көн бардым мин автобуста. 12,000 шақырым мин үттем 12 ил аша. Һәм мин Шаллыдан утырып киткәннән соң Мәккәгә барып кергәнче безнең Татарстан, Башкортстан, Идел буе, Дин буйлары кебек матур, бай, гүзәл җирне тапмады. Ул чынлап да юк. Татарча әйткәндә ният юк. Юк. 3 ай яз, 3 ай кыш, 3 ай җәй, 3 ай көз. Бер кайда да юк. Нефт, май, ит, сөт, сулар, шишмалар, урманлар, далалар. А почему вы тогда в таком положении? Если это действительно так. Да потому, господа, biz imandan gitkenmiz. İmandan gitmesek, biz özümüzni aldap yaşarga öğrenmesek, biz mındı halde bulmagan buluruyuk. Әлі bulsa bizning 20 yıl imiş biz Tataristan suverenitet деген maqtanu bilen ko'krak qağudan başka 25 yıl 30 yıl içinde özümüzün xonbikamiz şuplikte gafu itigiz buq arasında yotgan Suyinbikabizning kabrinden alıp Suyinbikani Qozonga alıp qaytib jirli olmagan xalq hem şunun için özünün birden bir xonbikasin özünün xotinin qo'li bilan Moskvaga sotgan millat әлі bo'lsa Alloh taoloning g'afu etilmishi, yorliqovun tilamishi biz nechik etib bizning imonli bo'lishimiz mumkin? Shunga ko'ra mening do'stim Ahmad tamomlagan temadan boshlab ketaman. Muhabbat. Biz o'skanda Əbilər avulda əgər də bir aşıları kilsə, biz onların aşılarını getirsək, ey muhabbətsiz deyərlər. Ey muhabbətsiz. Bunlardan da zor, suğu, avur söz yok. Ey muhabbətsiz. Yox, biz muhabbətli. Bizə Xuday Teala'nı birgən. Lakin biz onu özümüz birgənmiz. Şuna görə Tatarның бүгінгі күрәші сүніп барған. Hem bu хәлгә төшкән хәлләрдә дә Татарның күрәші озакка кадәр ул мөхәббәтне бездән тартып алынган мөхәббәтне кире кайтару өчен күрәш булачак. За возвращение отнятой у нас любви. Урыс империясы Татардан мөхәббәтен тартып алды. Hem biz шуны мактыйбыз. Bütün нәрсә миңа сихри күренә. Яш үләннең яшел осасы, шитан аша күбекләнеп ташкан Минебай бабайларының бакчасы, һәм 3 көнлек айда алтын бөрө иңгер булып куйра ак тынлык сиреннәрнең зәңгәр күзләреннән сытылып чыга җылак яктылык. Үзең шатсың, әкрифеңдә яш, мең газап канда бер савап. Матур буласың, батыр буласың килә, газаплы күзеңә бер карап. Мәгънәсез яшьтә күпме мәгънә бар. Сөям димәсәң дә син ярым, телдә инде, йөрәгемне телдә, сөюемнең ифак хәнҗәре.
Біз бірге болғанларға кең дүниялар бик тартыйлы. Біз ұшабыз, жерге ақ шешкелер біздің көкіректерден құйылы. Сүйікліге сүйкім көктен еңәділер, әйе, тек ясамық оңа ташлама, ақ ялғызды қызғанмық біз, мұхаббаттан бит язмыш башлана, мұхаббаттан бит язмыш башлана. Яшілігімнің ғамәл дәфтәрінде жойылмас бұл айлы яткылық, біз біргәбіз, серен күзлерінен сытылып шыға, жылақ яқтылық. Рахмат сізге. Менің көп достарым мында жоқ. Мәскәүнің өзлерін бик ақыллы кішіге саналған, бик көп ақыллы кішілері мында жоқ. Олар әйе, Байдар Халимов националист, біз националист түгіл деп, өзлерінің міндер үстінде отыралар өзлерінің үйінде әлі. Олар өлелер, олар шо қадар систа. Олар оппақ аққыш, әмен қорайған. Әлбәтті. Міне шуңа көре, әлі милләт бірге болмай тұрып, бірден болмай тұрып, хәтті Қозаннан қадар, Шаллыдан қадар кішілер келіп үстеліне, мен әйтмейше суда қоя алмаған милләтінің келешекке барға құқы бар ма? Үстелігізде суығыз бар ма деп сұраған кіші жоқ бейді. Кеше мұнда күні бойы болдық. Шай іштіңіз ме деп сұраған кіші болмады. До какого уровня можно опуститься? Мен бит сізден шай сұрамын. Мен сізден ол сөзді сұрайым. Шуңа көре, мен ғафу өтінем. Жамаға, келешекте, жоқ, дұрыс аңламыз сізден. Жамағат, біләсіз ме? Мен сізге шул қадар яратам мен сізні. Әгер де менің китапны ашып қараушылар да жоқ. Қорықмағы сол китаптан. Мен сізге жер yüzінде болмаған китаплар алып келдім. Бұл милләтләр язған китап, бұл меңа жер шары бойлап келген меңләгән хатлардан сайлап алынған 1000 хат, 1000 писем. Жер yüzінде мындай китап жоқ. Мен бүйік деп айтмаймын сізге. Мен бит сізні мені мақтаңыз деп айтмаймын. Мен сізден шушы китапларны оқып, неше кетіп татар милләтінің яшәгәнлеген күз алдына кетірсәгіз еді. Бұл кішілер, 1000 кіші бір қошанда оларының хатлары бұл енді сауыт болдымын ау. Бір кіші де олар бұл жазған хатлар китап болып шығар деп ойламаған. Әр қайсы кіші, әр кім өзінің қайғысын жазған. Өзінің ойлағанын жазған. Hem оларыны бірге шығарғаннан соң 1950 yıllardan 60 yıllardan бүгінгі күнлері хәтлі татар милләті кешірген қайғы зарлар мұнда. Hem ondan шығу yolları. Мұнда нендігіне хатлар жоқ. Америкадан, Финляндиядан, Литвадан, Латвиядан, hem başka yerlerden менге келген. Оларға менің хатлар кеткен қашандар. Ләкин менде олар қалмаған. Көпесін сақлап болмай хатның. Мен бұларыны яндырға деп меш қашына отырдым мұншаға барып. 2 қапшық хат. Меңа тауыш айтты, ауаз, неге яндырасың? Олар бит милләтке керек. Һәм мен 500-ні 184,000 ақша тауып шушы хаттарны шығардым. Менің милләтім аны ашып та қарамай. Отключайте телефонlarınızı. Пожалуйста, мен сіздерге көтеремін. Hem тағы мына бір китап. Қараңыз. Тал баласы талға өтті.
Мында мен сізге шына бәлекей генә бір үзек оқисым келе. 22. Нинди ол сізге керек китап, не қадар керек китап бұл милләтке. Кискен сайын үсә тұрған тал металл. Мында 22 мекен кішкене генә хикая, бұл 10 ел жазылды. Бұл елға бойында түшті бірінші тапқыр қызым білән, бәлекей қызым білән, менің мұнда бик яқын кішілерім бар. Ғафу етіңіз, әйтірген қамын бір нәрсе, кері қайтамыз. Құдайда адам түшкен бәрекет деген түшінше бар. Бәрекет. Добрые, изгі, аңлайсыз сіз. Кім аңламай сұрағыз, çünkü аңламаған кіші қолмасқа тиіш мұнда. Бәрекет. Мұна мен бүгін әлі татар жәмғиятінен Фарид Мұхтасаров тәкшір кеткен Мәскәу татарларының жиылышында отырып шықтым 2 сағат. Мен алар аша Мәскәу татарларының етекшілері белән таныштым. Һәм мен сезгә буш килмәдем. Кичә без көне буе монда дип әйтергә мөмкин. Татарның 2 бөек кешесе белән мин алып килдем. Ул миңа Ходай Тәгалә бәрәкәт бирде. Менә сезнең белән алар белән очрашу, сезнең белән очраштыру мөмкинлеген бирде. Бәрәкәт өстенә бәрәкәт. Әгәр дә Ходай Тәгаләнең бирәсе килсә, юктан гына бирә дә куя. Көтмәгәндә генә мин моның белән танышам. Ул мине моның белән таныштыра, ул мине моның белән таныштыра. Менә дигән бердәм кешеләр. Һәм менә мөмкин булса тагын бер мәртәбә җәмәгать минем белән килде кичә. Кайбер кешеләр булда белмәгән кешеләр бар. Минем белән килде татарның 2 büyük balası. O Rus tilinin tatar nigizlerinde, tatar nigizinden, tatar tilinden tuğan sözleri turunda, Rus tilinin mekanikisi turunda, avtomekanik turunda kadar şaytırga yarasa, o bizden Nur Muhammed Hüseyinov degen yakın dostumuz keldi. Ruhu tam bir mərtə görünmeysin qolıqqa, zolğa, bütün kişi de seni kişiye görməgəndir buna. Onun Kişe Sirak kitabı satıldı, alıp kelgen yaڭadan mümkün bulsa bu mesele yaڭadan geri qaytırır. Şu vakitte тюркское, татарское корни от русского и итальянского языков деген инженер келді Чаллыдан, ол Насим Сахап, Насим туған көріні ғызады. Кеше айтырға бермәділер, кеше болмады. Мен сізге бір важный фикірін айтам. Бұл ұшырақлы нәрсе түгіл жамағат. Біреусінің рус тілінің татар тілінен шыққанлығын, İkinci Европа tillerinden en nişke sanılgan, en milli, en müzikal til sanılgan İtalyan tilinde Tatar Türkü tilinden çıkığı turunda kitap mı yazılığı? O ışıraklı hal değil. O bizden Türkiye kabilelerinin kaşandır Tınakyan yarlarından Tatar boğazından tarihte 2 tapkır bulgan büyük küçülüşleri çünkü bizden milletler, köçme halklar, kuşa Avrupa'ya sivilizasyon itken vakitte itip, Avrupa'ya at kürsatip, doğa kürsatip, hem şalvar gidirip, şaravar, bütün için biz Tatar halkı, bütün Avrupa'nı yona isimler bilen, Türkiye isimler bilen siplep, o'zimiz şunun kadrini bilmişe, 20 asır yaşagandan soň 20 stoletiy Көктен Құдай Тағала түшірер шуларға. Міне нәрсе кайда. Түгіл былайғына случайнығына Насим Сахап тұтқанда, шу китапты yazған тұтқанда, Нұр Мұхаммед Хұсайынов шуны yazған. Жоқ, Құдай Тағала бізге тағын бір мәртебе кесе түшірі. Өзіңіздің авторитеті қызны, абыройы қызны білігіз дейм. Зор рахмат туғанларым. Мен қуанам сізді шашуға. 20 кішіде ол Шондай зор күш, әгәр далар бірден болса. Бірден болығыз. Бір-біріңізді сөйләшкәндә бөлмәгіз өтінәм сізден. Мына шушы кішкене хикая нәрсе турында. Қойын кискен сайын үсә торган тал металл. Туган илләренә кайткач тал баласы Тәлхаутдинның тамырына бір явыз бәндә балта белән чапты. Тал баласы Тәлхаутдин әнисе белән сәяхәткә чыга атты. Кайткач Öldüm deyip oyladı tol balası balta hocasının kolunda tiribelip bargan joyga. Ol endi albatta bizde yaratgan Ivan. Talны kisken. Min Talxautdin bittim bulay bulgaç. Yok biz ölmedik, biz isen dedi tal balasının yılga özeninde kesilüden kıysan kolgan tübü tamırı.
Тахауттиннар нәсілі өлімсіз нәсіл ол. Өлімнен қорықмасаң, ирек, қорықсаң құллық деп ауаз салды кімдір? Дұрыс айта деп істеділер башқа тал балалары. Әйе, Талхауттин шынлап та өлмәгән екен. Қайтса не көзі білән көрсін, кесілген жерден оның орнына бір гіне түгіл екі гіне түгіл үш гіне түгіл 1000 тал баласы Талхауттиннар өсіп шыққан. Мұндай хикмет тал балаларын ғажапқа қалдырды. Олар бұл хақта ата-аналарынан сұрарға бұлдылар. Кескен сайын өсе тұрға біз мәңгі өлімсіз міне, деділер олар, аптырап. Әйе, біз мәңгі өлімсіз. Біз тал металл. Biz tol tatarlar. Dedi gurur kıyafet bilen talana. Biz çınlap da tumuştan ölümsüz olun. Anağız hak ayta. Biz kisken sayın üse turabız. Kisken sayın urşi turabız dedi tal ata kukragın kiyirip. Jir şarındağı barlıq yılga şişme boylarının dımlı bereketli tufrağında biz urşu üçün yaratılgan biz balalar. Biz kesilgen жерден генә түгел, сагынудан җиргә тамган күз яшыннан да үсәбез һәм үсәчәкбез дип истәде талана. Алар куанычларыннан кулга кул тотынышып, түгәрәк күл ярында бийделәр дә бийделәр. Рәхмәт сезгә. Һәр көнне кичкене шушы китаптан бер генә кичкенә хикәя ул 3 минут. Балаң татарша білместе оқысаң, ертең екінші болып оянашақ. Чөнки туған тілінің өлімсіз музыкасы кірә. Хәтта сенің туған, өзіңнің туғаннан туған балаң, туған тілін білмесе, әгер де ол Сүйінбике деген журналны көрсе, журналын тышлығын ғына, Қазан ұтларын көрсе, қоралі, сын бит бұл, хәтта biz çıkargan matbuatның ismi aşağına da Tatar milletin terbiyeli oğla. Niye biz şuna 150 sım 200 tenge kızganabız? Nişlep biz özümüzün matbuat turunda oylanmıyoruz. Moskva Tatarına kıyın mını 200-300 tenge akça tabu. Çünkü haman şu tegemin etkeney bir. Her kim özü büyük, her kim özün bilen, her kimnin falan, her kim falan. Yarı taşları bastı bizni. 5 asır taşlardan izilsen, taş gözünden canday şeşrep çıkıp, aytü lezzet iken biz isen. Jimirtilgen şehri Kazan sıman, atılırga retket zilsen, cehennemden kabat küterilip, aytü lezzet iken biz isen. Bizni talabalar bayımadı. Hayır sıraşalar sen kursan, biz haman bay, çünkü Tatarımız tağından turup işli, biz isen. Ben size getirgen kanmın, bu kitabın avtorlar arasında, benim Vilnius'ta çıkan Kniga Pişay diyen kitabıma bir yakşı otzuv yazgan Mikhail Sergeyevich Gorbachev, bundan okatı var. Hem Şaymiyev'nin bunda 2 xatı var. Benim 60 yaşımı o'tkazganda Tinchurин teatrında konsertini olib boruvchi aktyor, Rossiyaning xalq artisti Aydar Hafizov xotin o'qidi Shaymiyevning. Benim zalda xotinda o'tira, venera, bolalarim o'tira. Нәрсе aytirgansiz? Shaymiyev meni maqtab edi. Men aytdim, "Jamaat, Şınlap da bizim Şaymiyev şap jigit bey. Men ana suga turam, ol meni maqtay tura. Tanqidda turam. Mene bizga her qaysibizga bir-birimizning kiyimchiliklarni kechirib, bir-birimizni yoqli saqlaylar kerak. Kimda yo'q ul kechir? Menda da bor, sizda bor, bizda da bor. Bizda Alloh bandasi. Shunga ko'ra jamaat sizga siz yo'l tara keldingiz. Men sizga bizning qizlar degan qarag'iz. Onlarda benim muhabbet şiirleri. Bular qarag'izning suratlar hamda. Siz açıp qaramağa için özüm açıp ko'rsatayım endi. Bunda suratlar yo'q, mana qarag'iz. Qarag'iz. Men sizga bir-ikki she'r o'qiyim. Bilasizmi?
татар характері турында біздің татар характері. Міне Хасан Туфан татарның бүйік шағиры. Бүйік шағиры Хасан Туфан. 10 ел отырды ол түрмеде. 3 жыл шамасы болды ол сүргінде. Һәм қайтқаш 56 жылда Қазанға, 56 жылда Қазанға ол шақ деген ғұмыр яшады. Аллаға шүкір, ижад етті, халықны қуандырды, вафат болды. Һәм мен оның музейіне барғаш, Қармәт деген ауылда, Ақсубай районы, келіп кіру білән музейде кім болмаса Татарстанда болсағыз ерінмәгіз. Ол ерақ түгіл. Барып қарырған екен, ол шақты бай музей. Хасан Туфан музей. Кіру білән ашынды язу, мен әрсіға оқырмын, һәм меңа шошынды шиғыр язарға насып етті. Сіз қарағыз. Татар халқының, Яуыз Иван құл еткен халықның улы шушы Яуыз Иван халқын яқлап күрешкен, һәм шу Яуыз Иван халқын яқлау үшін японларға қаршы өзін туп итеп атуларын үтінген хат язған болған ФСБ-ға, яғни КГБ-ға. Һәм көресің шуның үшіндір 70-80 жылларда біздің қайбірлерімізді аптыратып, диссидент есепленген Хасан абыға СССР хөкүмәте 2 тапқыр хезмәт Қызыл байрақ ордені белән берді. Ол бұл орденалар бик сойлап қына бүтін кішіге де таратмыйлар, сіз білесіз кішілер. Менә шул турыда мен сізге бір шиғыр оқимын. Иске Хәрмәттә Хасан Туфан музейында. Шиғырда жәмәғат нәрсә? Шиғыр ул не түгел. Біз қабыл итәбіз шиғриятны еш қына рифмалар яңғырашы белән. Шиғыр рифмы түгел. Шиғыр антирифмы. Шиғыр ул анда бұларға дейш күтілмеген фикір, күтілмеген поворот. Если вы знали, из какого ссора рождаются стихи, кто это написал? Анна Ахматова. Рахмет. На интеллигенция. Біздің халы оқыған халық. Мына көңілі бейт ол. Анна Ахматова айтқан, мына шушы турда бір шиғыр. Иске Хәрмәттә Хасан Туфан музейында. Президиуму Верховного Совета СССР. Я обвиняюсь в основном в сочувствии к японским самураям. Прошу вас, как одного из лучших сыновей великого народа, направить меня на самый кровопролитный участок войны, дать мне поручение, требующее неминуемой смерти, одевшись гранатой, броситься под военную машину самураев, направиться в торпеде рулевым в сердце вражеского корабля и взорваться или дать подобные целесообразные поручения, чтобы спасти жизнь многих. 11 августа 1945 года Хасан Туфан, поэт. Мен нәрсе деп айтырға дейшім? Сіз нәрсе айтырға дейшсіз? Мен хайбәт ұлың түгілмә, құдіретлі империям. Түрмәңнен тәхтің алдында шал башқайымны ием. Мен хайбәт ұлың түгілмә, и шанлы империям. Түрмәңнен туғырдан туғыры құлыңны көрші дием. Меңа ат қалдырмасаң да атың боласың келе. Меңа хат яздырмасаң да хатың боласың келе. Сеңа болған мұхаббәтім жан шитлігімді күйрі, сенің үшін әзір үзіме ясарға хира кири. Арық гәудемні оқ итіп, құрдыртта сен пушкаға, аттыр мені күн шығышқа самурай япошкаға. Ясат меннен самурайыны издіре тұрған бәләк, илдәштер ғұмырын сақлап мен генә болайым хәләк. Бәйләп гәудәмә тұташтан, гранат бәйләм, шартлатайым самурайларының ең қойы жерін сайлап. Торпеда рулевойында мина болып минаңа шартлатып, дұшман карабын көрсәтимші дүнияға. Музейін көрген сағатта, диссидент ұстазымның көз яшымда буылып оқим, диварда хат yazуын. Туфанша нишке киная, туфанша яшырын сабыр. Бұ хатқа 30 жылдан соң орденлі болған шағир. Бұ хат көзге көрінмейме?
Түгілме бірер ялғыш түгіл. Хақ, татар хақ біздің шунды язмыш. Қазір сізге мен өзім қияр олам. Соны білесіз ол шиғырны мен сізге бір шаян. Менің шаян шиғырлар көп. Менің бір 5-6 том шиғырларым бардыр, ләкин мен бұл дүниядан шиғырымда танылмыша, һәм прозымда менің ижатым бей алмыша кетем. Мен аны білем. Ләкин Алла өсе Құдай Тағала біз татар мәктәбін аяққа бастырсақ, татар мәктәбі болмай тұрып біз татарын аяққа бастыра алмаймыз. Иллюзия арнығыз. Әгәр дә татар үзенең гаиләсендә булса, үзенең баласына тирән белем бирмәсә, туган телдә татарның киләчәге юк однозначно. Однозначно. Шуңа күрә 5 татар, 10 татар, 20-30 татар, 40 татар акчаны җыйдык та, 2-3 меңнән 120 мең тотабыз 4 укытучы, берсе математика, берсе физика укыта, пожалуйста, өйдә. Максим Горький онытмагыз, бер генә класс белеме дә юк аны. Но. Максим Горький. Менә шуңа күрә мин сезгә башлаган идем. Авылда үстем мин. Авылда үстем. Әгәр дә минем колхоз сугыштан соң 50-нче елларда Хамит абзый дигән абзый фронттан кайткан инвалид ничек итеп булган эшләгән, кара, высшая математика. Язы дигән кичкенә елганы буып, анда буа, анда балыклар, анда тегермән дөпелдәп эшләп тора. Шунда казлар, шунда бөтен безнең живность үсә, һәм шунда кыяр, кавын. Соғыштан соң бит. Аны буарга высшая математика ул, буаны сен буып эшләтеп кара. И вот менә шунда мин әгәр дә колхоз бакчасына бер тапкыр көненә 1-2 мәртәбә төшмәсәм, мин төнне йоклый алмыйдыр идем. Кыяр угламаса. Мин гомумән кыяр да һәм кишер дә, ул бит татарча икмәтә яңгыраган сүз түгел кишер. Кишернең икенче мәгънәсе дә бар. Ну, что барыбер начар нәрсә түгел. Менемчә. Хәзер әгәр дә кишер булмаса, әгәр дә мин кишер ашап үсмәгән булсам, афу итегез, теге чуашлар димешә, бу кадәрле акыллы булмаган булыр инде. Чынлап әйтәм. Балаларыгызга мөмкин кадәр кишер ашатыгыз. Мөмкин кадәр, ләкин теш белән чәйләп. Ул шул кадәр каратин, шул кадәр Ходай Тәгаләдән төшкән көч. Балагызның акыллы, үзегезгә бирелгәнлеген, иманлы булуын теләсәгез, балагызга ашатыгыз кишер. Бисмилла әйтеп. Ул кишерне мин күп ашадым икән. Bütün авылның бездә бит яшәшән чәчмиләр татарда. Чәчә башладылар. Әле мин уйлыйм, хәертәге фирма кишер, бәлки мал кишер булгандыр, сары кишер. Но минем авылда кем кишер чәчә, bütün спискта үзем яза алмыйм, мәсәлән, спискта бар. Мин көн саен барып кирип чыгам. Хәтта мин мәктәпкә төшкәндә, беренче класска төшкәндә, мин 1 ай ярым киемем булмагач барга мәктәпкә 1 ай ярым соңлап төштем. Ялан аяк бардым мин карысыннан беренче тапкыр мәктәпкә. Мәгмур апа килгән мине имеш класс язырга укырга. Ә мин как раз тупсада утырам кишердә. Үзем караймын. Суррапа, мин суррапа, әллә балагыз бик кишер ярата инде. Мин әйтә шулай, күне төр кишер ашый мине булам. Менә шуңа күрә һәм кыяр. Кыярга мин күп төшәдерем. Минем монда бик якын кешем бар. 15 еллап күрмәгән, минем гоммән Мәскәүдә минем язмышым бәйлән. Мәскәүдә укыдым, үз вакытында литература институтта, югарыда курсларда. Минем монда 2 туган абзам, Рим Султанов, Арслан улы укыды, битерде, академия, Тимирязев исемендәге академияне, уланда кандидатлык яклады, уланда лаборатория мөдире булып үсте, аның тормыш иптәше, ул инде үлгәннә 10 елдан артык тора, аның тормыш иптәше Наима ханым үзе Нижгар ягыннан школ кызы күрнегез мөмкин булса. Менә мине тыңлап утыра. Әйдәгез инде. Менә шундый дусларым, бәрәкәтле дусларым бар, туганнарым бар. Һәм сезгә инде һәр шушы кыяр шигырьне кайтабыз. Төш вакыты, күләгә төс, сызганып балыкларны төштек колхоз бакчасына, без кыяр караклары.
Янкілер шадырауылан сайладық позиция, юл оңса итәк астына 35 қиярсыя. Қайтты разведка жеткерді қарауылшыдан кенен, Шәрежан қарт намаз оқи Мисыр мақамы білән. Yoratамыз, biz babayını bilemiz, şamasında, bişkine uğrap gitemiz, biş vakit namazında. İzu aşık bil boğula olgusam da buş bula, komandir varmak şartlataya başladık, bismillah. Şu uşağımız plastunca jirge tırap kukrakını, bizni şulay şu uşağa babayı uzu üretti, su bilen kıyaş babayı savmayı kıyar tuğan, süyüklü hoş hislerini kimgine isnap tuygan, pişingen tufrak, yeşil jil, uteret araların, koynardım, yaş kıyar temi, elle nesler tağın. Ya ihtiyar, buldu kıyar, üstümirmiş olaydı. Korasalar, Şerifcan kart, malaylar deyim malaylar. Balundırı, tavgatırı, karamı aldın artın, yigirabız, yigirip bulmayı kuyabız, yıklı katın. Şart etti, nerse şart etti, komandirimiz mencan. Biz ne ozap, menip gitti, jidinşe tizlik bilen. Şeşildi var kıyarları, kuyan mellek uvalıyı, ukirabız, tuktavsı yumuşak jirin uvalıyı. Biz külabız, yigirabız, tağı birini. Şart etti, lakavla indi külmezke bin ada şirat etti. Öttürüp aldı minderin oturatırgan jirinin, komandirinin uzun uzun avılga kaytıp kırdım. Kiş bilen at kunasında erini kas yılmaygan, mencan aytты düşman bizge kimik kral kullangan. Patron oruna ol tuz tuygan da, kıl tuygan, tuzulat medekemdir, kızı usa bir kilen. Kayttırap, betke şaltırap, indi kolaydan şalbar kigen. Gittik babay akşam uki, Mısır makamı bilen. Rahmet sizge. Aramadınız mı? Yok. Takın gerek. Şeşkeler üstünde dulkan reşe, şeşkeler tınıla gülsün. Min buğulam, jilde yokşmasam, bir özüm, haman bir özüm. Sın sayramaşı kışkay, koğulum tüşü, min bit yaşlı histen bügüldüm, bir sanduğaş, kişige tamuk yası, ufukları yansa ömürdüm. Şangamın, indi tırnak itin, yırta kasını aktarıp, yazmış kuşkan iman tübünde, kumam senin suyu hatların. Aklanmağan ümitimni kumam, jiristinden ümit yürümez, hatlar şirir, suyam sözüne, ul yalgan bulsa da şirimez. Tubuklanıp kumam hatlarını, barmaq işlerinden kantama, hıyanatın senin özünden zor tügül, seni suyam min itsin tantana. Şıkını yarıp yalan ayak kilem, koyu sarut, bilden bilerlik, kartlığında suretimni görüp, tanışırık deyip sülerlik. Şiirler kubindalar. Şiir hümmen, şiir isem bulganda halk yaşayacak. Siz eğer de Tatar milleti hem onun kileceği turunda problem bilen borçlusanız, elbette şu Nur Muhammed Efendi'nin hem şulay yok bizden Nesim Tuğanım'ın hem karşıda oturgan bizden körnekli milli hareket yetekçilerimizin birisi bizden Muhammed Minaşovlar bilen onların eserlerin, onun tozuk şulay kitabı var. Okumışa hem şular arasında benim bir seyirgine yangıragan Hun ve Bin diyen eserini okumışa bu halden çıkıp bulmazsa. Siz Hun ve Bin eserini okumaytırıp tilisiz mi, siz silemisiz mi? Bu halden çıkalımız. Min oramanımda bu otolayında iş romanından tura. Onda bugünkü Tatarının bütün şiirleri, lakin obrazlar aşağı. Ol bir gavur kitap. Vakit anırgıtası kile. Lakin barıp alasın çünkü onlarda iman hem nur var. Şul kitapını okumaytırıp, ondaki bilimni hem kireklilikni almaytırıp, Tatar milleti tileyim ol tilemeyim bu halden çıkalmayacak. Köp bizning bolalar orus tilida o'qiymiz degan bo'lib, o'zlari ziyon solib, yetimga, til yog'idan yetimga, ham diletantga, ham hali buni so'zini unutdim, yaralanmay, kontuziya va rus tili osha. Rus tili Tatar tilini o'stirmada o'tirdi. Chunki biz rus tilini keragincha pedagogik dars qo'llanmaymiz.
Әгәр дә татар баласы татар телен белгәннән соң рус теленә күчкән булган хәлдә татар милләте үскән булыр иде. Ләкин бу рус телен, татар телен бетерү һәм шулай рус теленең үзен дә бетерү буенча бу шундый бер теория. Шуңа күрә татар милләте үзенең туган теленнән башка адәм һәм зат була алмаячак. Ул әле мин яздым, тәмамладым китап, мин атадым аны. Ул чыкмаган әле, аның исеме Йөгереп кенә ләй кайтыр җир түгел. Мин булдым Америкада 2 ай, 11 елда. Һәм мин кайткач әйттем. Язмын бу китапны язачакмын. Кайчан шундый теләгем була. 4 ел язмаган мин аны, менә мин былтыр утырып аны ел буе диярлек яздым. Шунда мин аңладым. Туган теленең никадәр важный, никадәр мөһим икәнлегенә. Һәм хатта New York Times'та газетасында 14 миллион тираж белән 14 миллион тираж белән New York Times'та Канада профессоры Ольмстад дигән ханымның «О пользе двуязычия» дигән зур мәкаләсе басылды. Ул ике телдә укуның, ике телдә фикерләүнең никадәр кешенең тазалыгына файдасы турында докторлык яплаган. Ягъни через сравнительную грамматику туган теле әйтик алма. Әйтик, язып булам, юк, татарның улы баласы язучы була аламы, әгәр дә ул кыргаяк дигән сүзне татарча белмәсә. Ярый, сараканошкаларны белә. Сараканошка. Татарча кыргаяк дигән сүзне белмәсә, язучы була аламы? Юк, конечно. Музыкадан шулай. Без телгә бары тик бирәбез коммуникативный заряд. Имеш, аңлашсак итә, юк. Телнең беренче бурычы аңлау гына түгел, ул через эстетическое восприятие воспроизвести язык. Без шуны унытабыз. Шуңа күрә, татар милләте туган теленнән башка бер кайбар алмый. Әгәр дә үсәсе килсә. Һәм тагын нәрсә тагын икән хәркинат кайтыла. Шушы китапта ул ханым нәрсә ди? Ул ханым ашкан болезнь Альцгеймера бар, кайда? Ул тикшергән 400 гаиләне, 400 кешене, карт кешене, Альцгеймер белән ширләгән һәм ширләмәгәннәрне, картларны чагыштырган да, туган телдә сөйләшкән кешеләрнең, ике телдә сырым грамматика аша эшләгән кешеләрнең Альцгеймер белән ширләүнең 5 мәртәбә ким булуын раслаган. Ул уникальный теория. Уникальный. Без үзебез яштык. Вил тапты, Америкада olmasa җиңел бит. Без шуңа күрә дошман күрәбез Американы. Әлдә ул бар дөньяда. Демәгән. Әгәр дә кемдер Американы хурлый икән, уйлап сөйләсен. Әлдә ул бар дөньяда. Мин шуны күреп кайттым. Андагы елмаю бер кемдә дә юк. Бу тик Америка яклары минем ниемдә ул нуждасы итмәй минем мактавымда. Ул объективный. Андагы елмаю. Ул шундый елмая. Сине 27 ел көткән. Һәм шанасың син аңа? Шанасың? Әлнекәй генә, ул кибетләрдә. Андагыларның бер-берсенә булган шаярулары, алар бер-берсен шул кадәр, менә безнең татар авылы шулай иде, без үскәндә. Безнең Кәркәр авылында кебек шул кадәр шаян, шул кадәр тирән акыллы, шул кадәр гади, шул кадәр бер-берсеннән көлгән, иртәгә әкият чыгарларга берсе-берсенә, ул бөтен татар авылы шундый иде. Хәзер без киттек аннан. Менә шушы опять Америка китабына кире кайтып, мин 2 ай булып, бер тапкыр тәмәке тоткан хатынны күрдем. Без анда Вилнең улы Солтанга машиналарга барган идек. Ялгыш булса $37,000 алар аңа бик көчле машина алдылар. Бер хатын пишмакта шунда ящикны тәмәке тартып тора. Ни ящик кашында, ком ящик кашында. Ярый, мөмкин. Абла урамда мин бер исерек, бер шиша күтәргән, бер ишкән, бер тәмәке тарткан, һәм бер тапкыр машина туктаткан милиция анда МВД фәлән төгәннәр, документ проверять иткән, паспорт сораган нәрсә. Мин шул кадәр өйрәнеп киттем Америка, Вашингтонга баргач, миннән паспорт бер кайда сорамыйлар дип, Россия түгел бу дип, паспортын онытып киткәнмен Принстонда. Нидә
крупнейший зор гостиница Александрия қаласында. Мұның білән еше біздің деп сұрайлар. Ну, поэт ты не это, видите, они поэт немножко с ветерком, дейді қайта. Он пусть говорит, если он поэт, на ком, на татарском, пусть он читает стихи на татарском. Ведь татарша оқыған біз он поэт. Пропустили. Без паспорта. Олардың тарихында бірінші тапқыр болған екен бұл. Мына шында тартып тұра қатын. Келем. Yüzü чалшайған. Айтам, бұл Россия. Айтам, здравствуйте. Здравствуйте. Откуда? Из Тулы. Тулыдан қатын келген ішізді бері. Тәмәкі тарып тұра. Бізден келген халық әлі қойын көрініп тұра. Onun yüzü çalışan kakaren erkeğe. Men onu külübe etmeyeyim. Mene başta söylegen söze geri koytam. Yaşayı bilmeyi bizden. Bu kadar yer, bu kadar sular, bu kadar boylık, Tatar jerinden 5 milyar tonna nefet birip, Tatar bolasından avtobusta қолынан 10 тәңкәні тартып алған елнің келешегі бақыты бар ма? Конечно, yok. Tatar yok, bala, milleti de bunda важный түгел. Bala ертең көзін ашмаған 17 тәңкәні бізде сізде 50 тәңкәні тұтып автобуста. Менде иман болуы мүмкін. Ama біздің бір шыбай. Біз аңа үйрендік. Çünkü biz өзімізді идиотик халге кірдік. Мен сізді ғарландырасым келе шыңын амына сөйлемеймін. Мен сізді ұятасың келе. Ойландырасың келе. Хәм. Тоғын нәрсе оқим екен сізге. Айтағыз. Құлмақ жағызлар. Менің өзіне өзі туған шиғыр, hem Mustafa Kerim'nin, hem Hasan Tufan'ın, Birak da Sibat Hakim'nin yaratkan, hem benim okuyan şiiri, Kulmak Ciyakızlar, hem benim birinci mertebe Aydar Halim bulup çıkan şiir. Benim isim bit Baris, siz biləsiniz. Pasport boyunca Baris, eti koşkan. Baris, başılmağız, orası sözü değil, Baris. Ak Baris, Baris ol, yol Baris. Biz обычный Orus'a veririz de Orus'tan kiralabız Rusça. Nefit gibi. O nefit de olur, şunun ismi neft. O bizden küçükken. Nefti. Her biz yerimiz Tatar nefti. Tatar nefti diye beytirge. No bit ol Orus'ta kızık bit o yeme. Ola boğanı basıp ala yeme. Ola boğanı basıp ala. Aleksandrovski deyip aharifin jingil ayta. Avot ola boğanı Orusça aytal minikak. Yıla bu. Ne kadar aytalmayım. Nişik şul kadar burgan mümkün. Kabahat. Kabahat. Yıla bu. Bütün dünyası şuşa. Tataristan bula bu tegiz. Koşka degen. Yılga bulsa Kaşkinka. Kan üstega şuruşka ilere. Skin üstesen Minzelinski. Ola tojor söz iken. Minzele ol. Yol itorun degen söz Arapçadan. Minzele. Minzelinski. Olur söz öyle. Bütün Avrupa, bütün Rusya, Türkiye sözleri bilen, hem buna Nurun Hamet'in sözlerine, hem bizim atamalarımızga, Nasim'nin yazgan kitaplarına doğru kelgen halde, aytkan halde. Jarar, men sizge, aydağız Kulmak Ciyakızlar degen, şu şiğir men bir kimge aytmadım, Qozon otlarında Qozon otlarında şiirlerim çıkıp barak Talyan mına hem şu Kulmak Ciyakızlar. Karşısıga okuyacak şiir. Oturan oraya varsan bir zor şart. Özgerdi o zamanda en katı milletçilik nasyonalizm. Kim böyle Orus isemen. Orus tip karabitin Bariska. Aytırsa. Sen серьезно mı demin ayda? Aytamayı oraya koy. Ne ol bik milli canlı abzıydı. Onun birinci xatını Emine Bekşantayeva şagire, ballar şagiresi ikinci xatını Marjaydı. Sonra Moskvada okuğanda miyaların işine kabul edip, özünde konak eterge doğru kildi literatüriste okuğan zamanda. Ondan ikinci mesele. Evet, nerseyi yazayım deydi. Nişik yazayım? Men aytam Barislisiz.
Мына мен сізге 100% дұрысын сөйлеймін. Сізді нәрсе жазамыз? Айтам Ойдар. Айтам офнысыз. Мен как ракета выбрасываю вторую степень ракеты. Гафу етіңіз. Керек бе ол мен оф. Чей сын? Халимов сын. Чья дочь? Поляна дочь. Вы шуна келген? Біз бит. Хатта фамилия біздің өзі бізді көп. Бүтін нәрсе бұталған. Әлі малы того, пенсия келгеш, сельсоветке келгеш, онда неграмотный секретарь, еще орыс болса, зачем такое имя деп, аны 40 мәртебе хаталы yazып, соңынан почта нелерге көшіп, паспорттарға көшіп, ондан Селим Зейновны, онда кім айыма, Юрий Земелович Кемелидинов депті. Айка, понимаете? Шуңа көре жамағат, әйе, Ойдар Халим, әйбәт бек болды. Бір кімге айтмадым мен. Экзаменлер бітті, мен қайтып кеттім ауылға, Наима біле, біз Рим білен ел сайын ауылға қайтып пішен шағымыз, аның ері біле. Пішен шағы, біздің пішен шағы, мен пішен шағы бойынша ауылының мужикларын сетке қоя тұрған жігіт еді мұсканға, ефшақта. Har қайттым да келем, менің ғадат бары оқырға келем бір 5-6 күн соңлап келмесе мен төгіл ол. Har кірдім общежитие, Матур, бірде 5-6 сентябрь, матур қияшлы күн, кірдім коридорға, 25-ші бөлме, мен бірінші қатта общежитиеда, ішін аштым. Радиодан бұл сағат 12-лер болған Қозан радиосынан, Қозан ұлтларына бара күзету, обзор. Ринат Тажиддин, менің достым, Россияның халық артистін, сені білесіз, оқиды кіз. Қозан ұлтларында Ойдар Халим деген яш шағирінің фәлән шиғырлары басылған. Қазір мен сізге шының құлмақ жақызлар деген шиғырын оқып ішіттірем. Мен тұрам бітінім ағай. Бір кімім жоқ. Аны киноға түшіп қасына шап бұлар, еймі. Оқып айтам нешеға, нормально ебет. Шуа кетті. Қозан ұтлар ұрамына шықсам, Қозан ұтлары Yazıcılar Союзына келем, Рауль Файзуллин, ол шақта мен бірден бір едім. Çünkü bir kimde darısı қорықты псевдонималарға. Меннен соң бір 20 жылдан соң алды Гарай Рахим, Григорий Родионов Крашин. Рүстем Мингалим алды бір 25 жылдан соң. Рауль Файзуллин алмады. Радив Хаташ алды бір 25-30 жылдан соң. Мен шулай бірінші болып жүрдім. И вот шу қадар милли өзімді тойдым мен есім алғаш. Төбәтей киіп келсем, Марс Шабаев деген орын жұмақта болса, Марс Шабаев Neyse, sen de milletçi buldun valla. Tüvetey kiyirge yaramıdır. O kaşmar idi. Hazır biz ikinci zamanda yaşayız. Söpkü. Özüne göre yok dışında var mı şimdi? Bizge işliğine bilirmek gerek. Joylap. Yarı. Bana şu şiğiriz sizge. Uzak söyledim. Neyin? Söz başın. Yazıkay boylarında tuğanya güzelleri birgelep kılmak jiyalar gürküle güzenleri. Kızlarımның boysundan күнләшә тал нишкәбил талларга қонып хискә баткан йомшак җил, күзләрендә мөхәббәтнең чакма ташы чаткысы, кемнәргә бәхет китерер бу күзләрнең яктысы, ургылып аккан толымнарсыз таулар чишмәсеме, таулар кырыслыгы мактым кызларым ишетәсезме, аяк асты абага чыгын кага, абагаларга сарылып талгын гына җырага, языкай интылып та аккан су вай, сеннен башка көңілім яман су, туктамый жиғыз құлмақ, туктама жыр туктама, құлмақ болып итәкләргә алқалы бәхіттама, языкай бұйы тал тирәк, вай, көңілің яқын еткен яр керек, туйлар білән гүрләп тірәқшыларын туған яғым, татарым құя табынға қазылығын ашып алын, мен қайтырмын güzellerim тауларда күлләр тұңғаш, шүт етіп сайрар шушақ жүрегімде сандуғаш, ежерім түгерек табын, аппақ шәліңні ябын да аппақ шәліңді шәндәлләр болып қабынсын шәндәлләр болып, yazı güzeller, yaşasın tavlarda üsken karkalı güzeller. Rahmet cemaat, sorularınız var mı? Yok, da otuğulun ciddi, Andrin xar kalıp tutargan. Пожалуйста. Toktayın. Давай, конечно, фотографировать для меня. Если она для меня узела. Взем бирать.
Айдарова, Układając żurnalistykę, nawet jest teatr sizga artist o Galyashkar Kamalov teatrida o'ynarga tegishli deysiz. Rahmat tugan. Durustmi? Rahmat. Teatrni yetkazib berdi. Rahmat tugan. Rahmat. Qiziqli, anladım. Dürüst aytdi, jamoat bu qiziqli so'rov bu. Men aytganlar bor, lekin bu men qilanu da tug'il, men shulay tatarcha aytganda ya urojden deb aytdim ekan endi. Menga вообще men Qozonda o'qiganda mening oldimda ish shunday kelib turdi, ish dilemma. Kim bilirga menga? Men o'ynamadim sahnada, men yashaydirim, men sahnada o'ynamadim. Artist bo'lganman. Ondan men pik yaratdim fotoga tushirgan. O fotoga tushirgan yaratdim. Ayya. Men kunga chiqsam bu kishining nishik bu yoqdan kirib bo'lsa, bularaq, mana kunim o'tadi bu kishining nishik tushirgan bu yerim tushirgan. Ha mening Qozonda 2-3 kursda o'qiganda 2 topqirdan personalniy foto выставкам bo'ldi. Agar da men foto bo'yicha ketsam, men конечно bek siyrak foto bo'la olgan bo'larim balki. Kim bilirga? Yozuvchi bilirgami, shoir bilirgami? Men bilaydim. Mening bor edi bek kuchli apparatura, butun fotoapparaturini 2 shimodanga tiyab, men itib topshirdim tigi sotalar bitarni sotalar kibit. Komissiyon itib topshirdim, ishsizganda ishdan sotib bitdim. Qutuldim birsinden. Ikkinchisi emi artistlikqa bormadim endi, ham shi'rdan ketirgan bo'ldim. Mana siz so'rovingizga rahmat tugan. Tag'in bormi so'rov? Ayдар abi, siz Поволжье газетінде sizin бек шундай қызық статьяларыңыз шығып тұрды. Менә шуларның берсе хат иде Кирилл РПЦ. Менә шул хатка сезгә җавап бирдем. Ул искиткеч хат иде. Ул мине бик тетрәндерде. Мин алмадым аны укыгач. Чөнки сез шушы хатта татар халкының 500 ел буе Россия империясы тарафыннан изелеп шундай хәлгә җиткерелүен, теләп бетүен, мәктәпләре бетүен, диненнән ваз кечүен барсында бәйнә язып, аларның бик зур гаебе барлыгын һәм шушы Кирилл Атакайны РПЦ җитәкчесе буларак бөтен халык алдында гафу үтенергә тиешлеген искәрткән идегез. Менә сезгә шушы хатыгызга җавап булды, менә шул миңа бик кызыклы. Рәхмәт сиңнем, әйе. Ни җавап булмады. Ну, китабыңарда бар. Үзендә бар. Мен җибәрдем аларга, уведомление белән 5 китап җибәрдем. Һәм үзебезнең кайбер хәзрәтләргә дә җибәрдем. Хәтта алардан да юк. Хәзрәтләр бит безнең культурный. Алар бит шул кадәр толерантный. Аларның толерантлыгы милләтне якламау, аларның ихни толерантность. Милләтне якламау ул толерант, ягъни терпимый. Ни кадәр бездән үстән көлсәләр, шул кадәр толерант була. Кызганычка каршы, мен бит моны икенчерәк итеп үткәрергә әйткән идем. Мин бу җыелышны, бу миңа бик зур урок. Булай килергә ярамый. Һәм зал булсын тулы. Оештыру комитеты булырга тиеш. Караган кеше булырга тиеш. Алып кергән кеше булырга тиеш. Мин карт кеше, өлкән кеше, минем шуга йөрәгемне, менә бу китапларны күтәрергә тиеш. Һәм тегесе, мин уйлаганым Монда бит унлаган институтлар, унлаган университетлар, шуларның кафедраларына хатлар җибәреп, берсе килмәсә икенчесе китереп, менә әгәр дә Насим туганның һәм безнең Нурмөхәммәд туганның докладларын тыңлаган булсалар, ул галимнәр, алар бу бәйләнгән булыр Всероссийский научно-практический конференцияга. Ә безнең пшик. Без һаман бер-беребезне тыңлау юк. Бер-беребезне бүлмитү. Менә җәвабыгыз рәхмәт, менә бу миңа ошый, менә бу әйбәт атмосфера. Зур рәхмәт сезгә. Тагын сораулар юкмы? Пожалуйста. Киләбез абзар. Менә кадерле милләттәшләр, сезгә барыгызга бик зур рәхмәт. Сез һәрберегез үзегезнең шәхси вакытыгызны кызганмыйча бүгенге кичәгә килгәнегез өчен бик зур рәхмәт. Сезнең арада бик күп шундай сәләтле кешеләр, кайсыларыгыз шигырь яза, кайсыларыгыз нидер фәнни хезмәтләр чыгара, һәрберегез уйлана,
Біздің татар халқының, милләт халқының жазушысында. Әміне бүгінгі чекшында Айдар әпенді атап өтті. Не үшін біздің милләт шындай хал етішті? Біз бітәр аламыз. Екінші жақтан, біздің татар халқында шындай бай милли мирас. Нәңді алары сандық қалды тұрсаң, онда тұрып қала, алай тұрып қала. Бұл білмет шықлап тұрған бұл. Ешбір уақытта біз өзіміздің тіліміздің қадірін білмейміз. Жырларымыздың, әдебиеттеріміздің, мәкалләріміздің, әртүрлі риwаятларының, біз аларның нишеттер. Нендейді біз әр уақытта жаңа нәрсеге табынамыз. Міне бізге күн батыштан қазір жаңа мәдени нәрселер келеді. Онда нәрселер келеді. Кіші ұйымшылығы тиіс, кіші бізде ышанырға тиіс, ол қойған мақсатына ерішуге тиіс. Аның için işlere gereği siz bizge okurga deyip onlar çakırıp gelirler. Bütün internet tuğlar. Yaşlarda ciyalar da. Onlarga her türlü лекциялар okular. Hem okırımın alarga lingvistiçiski programирование da atalar. Müzdahetelen nesneler kedeler. Bu nesne kişinin переформатирование da atalar. Bizning tatar halkada şu alma kuşu bizning olanlar bağlar. Yanı kalıp formulalar. Ne şimdi bizning Rossiyada. Ne şimdi nesne bazıkları. Niçin bu alımға bizim Tatarların, bizim balalarımız da kuşular, şunday uçuraklar var. Biz birgeleşip uylaşıp öyle. En birinci sebep, biz özümüzün medeni, milli mirasımızda bir taraf buluyorlar. Mine Tatarstan'ı alayım. Tatarstan bizim tuğan kişiliğimiz. Bunu bizim her birimiz bilir. Eğer siz oğullar bile girseniz, bizim Tatar oğullarla her birine 40 etken medeni binamız var. Kılıklar. Onlar bunun kılıklar eski ağaçlar idi. Onların hazır şertlerinde bir 20-30 yıl ilk taştan kekmişten motor itip yasadılar. Ondan sonra neşinlerdeler dediğin motor şendeller ellettiler. Her bir kılıkta işleyip onun ciderçesi medeni ciderçesi değil. Ya kılıklar işlemiyor yüzü. Bizim bazantılı şairler, yazıcılar, bilen bunlar. Bizim yazıcılar uyuşmasında 300'ler yazıcı şair egzem bulup duran. Bizim oğullar tatlılık, şunluk. Niçin biz şunu kaybetmiştik? Bizim oğullarımızda iş meselesinde onların cillerini tanıttılar da teki yolda üzgertip o zamanlarından sonra bile bu yolda neydi kongideyler ki bu oğullar tanımda kütlep yapar gider aşağı oğulda gider olan oğulları şu ekibine yaşadı da onlar kitap da okuyor, gezip de okuyor, kulüplerden açılıyor. Niçin bizim kulüpler işlemi? Niçin onda neresi için okşalarlar bizim onları kulüp izleyiciler? Niçin onlar yazıcılar gittiler? Niçin onlar çıkmıyor onlar okuyorlar? Her şey sorunun size yani. Bu sırada da öyle. Bu sırada bizden de bir asırlık talepler. Sanki program. Niye? Niçin bu programda bizim iddialarımız var? Onlar kişiler nereye yapıyorsunuz? Sınırım şiir yüzünden tutarım. Tataristan hükümetinde Tatar dilini bilen hükümetin. Var onda bir iki. Mene bir koya başına. 25 yıl boyu biz güreşken diyen bu babalarının başına, ölgen babalarının başına taş koyalım. Nasıl yersiniz biz? Yani Bulgar'da olursa pivo zavodu düzeyecektir. Hem şu anda bütün dünyanın munşalarını yaşayacakız. Yeryüzünden sivirilip gelgen turistlerin bütün şiirli şıraplarını yuvup biz olursa bütün milletler için munşalar yaşayacağız biz Bulgar'da, büyük Bulgar'da. Şeyini şu turda bir ettik. Можно мне урысча термин? Татарша сөйлейбеймін. Вот у нас без Мәскеу татарлары, да? Без Мәскеуде тұрабыз, Казанда другие татары. Мы одно племя татарское, да? Но проблемы татар Казани и татар Москвы совершенно разные. Мы судим с одной точки зрения, а живем в разной среде. Вот я каждый день сталкиваюсь, мне приходится бороться с системой. Вот я каждый о своем наболевшем. Вот у меня внучки учатся в школе. В музыкальной школе, там везде. И теперь каждый день вот внедряют, постепенно переформатируют, внедряют православие и русскую культуру. Каждый день. Почему я хожу ко всем преподавателям?
Пока еще преподаватели, они выросли в советской системе, они понимают, они говорят, да, мы понимаем, но каждый день рождаются новые проблемы. Да. А меня это внучки, они, сюлибис, о исламе говорим много чего. И очень впечатлительно. Когда встречаются с этим в школе, они прям входят в ступор. Ну, конечно. Говорят, как нам, почему нас называют поганые татары? Вот сейчас совсем недавно очень хороший преподаватель в Гнесинке, старший учится в хоре, в старшем хоре поет, они призеры, везде ездят на все фестивали. Вот в прошлом году я отстояла, она одну песню про Иисуса Христа не пела. Я говорю, Елена Викторовна, вы понимаете, она не может петь. Но она говорит, ну ладно, пускай она песню эту не поет. Да? А в этом году вся программа, она уже сама звонит нам, говорит, вы понимаете, какое дело? Я не могу изменить программу. Фестивали в основном православные. Они оплачиваются церковью, и сейчас это приветствуется. Я не могу изменить репертуар из-за одного ребенка. Да. И я говорю, тогда извините, мы не будем ходить на старший хор. Мы не будем на старший хор ходить. На рисование рисуют храмы, только церкви. Мы не будем туда ходить. Мы же ущемлены, и дети наши ущемлены. Будущего нет. Но я не могу одна бороться с системой. Ну хорошо, один преподаватель меня поймет, да, потому что в советское время рос. Там все-таки атеистическая была культура, так вот было. А там вообще не понимают, или меня отругают, или что-то такое. Вот, и я не знаю, как здесь бороться. Я, например, как обычный обыватель татарин, на что рассчитывала? Я рассчитывала Татарстан, да. Имея даже маленькую суверенность, маленькую в культуре это. Но может когда-то встать и заявить, вы же наступаете на наш дух и культуру, да? Ведь нам вроде дают равные права в чем? Мы можем прыгать, бегать, развивать тело, но не дух. Как только вопрос касается души языка, все, мы никто. Во мне тоже в советское время был внедрен имперский дух. Мы росли в хорошем государстве. Там были изъяны, тоже нас дискриминировали, как не могу сейчас. А теперь только узкое православие. А имперский дух-то остался. Я тоже хочу не чувствовать себя дискриминированной в любой ситуации. Меня это, нервирует, так скажем. Я понимаю. Я считаю, почему я должна считать человеком второго сорта? Поэтому, вот как... Что я скажу? Конечно, проблема есть, она не сегодня началась. Я мог бы много говорить. Я понимаю, здесь, где там я выступаю, обязательно бывает их не человек. Пусть если человек скажет Богу, что вот так нельзя. Конечно, Татарстан должен многое сделать в этом вопросе, и Татарстан мог бы, но мы пока, и знаете, не хватает частных инициатив, я бы сказал. Вот ведь какой-то представитель какого-то народа садится в Москву с Кремля в одиночный пикет с таким требованием. Вот нашего нет. Вот трое там что-то там делают, вот нашего нет. Мы только говорим, у нас нет. Я это по себе почувствовал. Вот я 3 раза держал одиночный голодовки по 10 дней. Особенно Уфадағы, вы по-татарски понимаете? Да, Уфадағы очень бик хатырда қалған. Палатка террасы, октябрь, ямғар яуа. Бір түркі басшылар, қатындар, олар бек агрессивный. Мен басып тұрам, келіп шықтылар да, бұна хеңа театр, бұна хеңа журналды бекштемлер менің yüzге. Олар бешеу гіне, их 5. А меня окружили почти 5000 татар. Олар тұралар. Башылар кеткені, ол бізге театр керегінде ол. Шуларны по-настоящему бұрып алып, қуып жіберген жігітлеріміз біздің біз қызғанышқа қарсы ол мұсылманлықтан келмейді. Ол мұсылманлықтың исламны догма етіп өзімізді шундай міскін қалды. Міскін қалды. Өзімізді жоқтай алмаймыз.
Hazır avtobuslarda şınlap da принципі koңлы. Балаларның бала талант, татар баласы талант белән килгән. Аның битәеме гаебе юк. Шул мәктәптә шартлар тудыру өчен бер генә илдә дә бу кадәр мөмкинлекләр булып диде май 60 телдә белем алу. 60 телдә теләгең генә булсын. Бер нинди проблема юк. Бездә әйтсәм дә әйтим җәмәгать. Нәрсә исән Ходай Тәгалә сакласын. İsimlerin aytın. Bizning millatni yaqindagi 20 yilda bitirib uchun maxsus uyushma sektor T. Ул шул кадәр осташли. Ул шул кадәр хәтта Татарстан дигән поездны алып ташлый. Музыкасын Сәйдәшнең Совет армиясы маршы шушы Сәйдәш өчен трибунасыннан төшеп 45 елга парадта Ворошилов Сәйдәшевкә алтын сәгать бүләк иткән. Шушы маршны да отменили. Никадәр шовинизм чишкатыр. Понимаете? Шуңа күрә җәмәгать bizning xabar bilsa, menga ketirga kerak 3 soatdan poyezdda mening hali shu naima jilkanaga borib, onun oilasini ko'rasim bor. Qisqa biz endi balki metrimizda mumkingina bo'lsa pожалуйста. Я хочу поблагодарить вас за эту встречу и особенно за ту высокую планку, на которую, как сказали песняры, они говорили, мы поднимали население на высокую планку нашего уровня, а не опускались до низа. Вот очень редко бывают встречи на таком высоком уровне. Но я хотела вот о чем сказать. Вот и там, и тут писатели, и поэт выступали, и вы все время говорили, и все время вот удары по достоинству. Татарской чести и достоинству. Да. Я понимаю, с чьих соображений. Но вот часто мы собираемся, что называется, на кухне, и в наших обсуждениях все время, ну где же наши достойные татары? Где же вот общее чувство татарского достоинства? Вот каждый из нас это чувство потерял настолько, что мы только шушу, мушу, и дальше ничего нету. Нету смелости, подхалимаш, ну и прочее. Огромное здание, огромная Москва, огромное количество татар, Татарстан, прочее. А достойных людей единицы, как в исламе, так в дипломатии, так в экономике, так в том, в чем мы должны восстановиться. Мы не восстановимся, пока не придут, или из нас не выйдут, или мы не родим, или мы не подумаем достойных людей, которых мы можем уважать. Любое наше начинание, программы создают, темы создают, пошло, и сломалось. Фестиваль, конгресс, все что угодно, все сломалось. И все время упирается, и так далее. Вот эта точка, когда каждый из нас, и самое главное, вот тот, кто из нас вышел и будет что-то возглавлять и извести, вот уровень его достоинства и авторитета, вот возможно это или нет? Или, ну... Я думаю, это возможно. Татар милләтендә большая потенция. Татар милләтендә акыллы балалар, акыллы кызлар, акыллы җегетләрбез үсеп килә безнең. Әмма ләкин аларга үрнәк бирүче, аларга пример бирүче кешеләрбез күп түгел. Наш тренд пока не появится, без не переформатируемся борющуюся нацию. Безгә менә шушыннан гына да әйтик. Почему бы структурный ход язык прошли? Хайна кул хуябыз дигән кешегә. Кто-то берется, обязательно кремлевская администрация итеп бирә. Оно и своим кабатлап тора. Каждый раз повторяю, чтобы следить за ходом письма. Менә шундый үзебезгә дә методы бар, нам не хватает. Әлбәттә, бу полностью ответьте вы сез куяс такие глобальные проблемы, которые вы не поэту не решите. Поэт решает. И вот конечно, если был бы Алексей, там его близкий друг, и Николай I, мне бы дал $1 миллион. Но он не дает. Если бы, напомню, если бы мне сіз, меня берсеңіз хотя бы 100 миллион, мен әзірек сіз үшін күреш алған. Нәмеші?
100 миллион хотя бы деп айтамын мен. Китапты келіп қарап айттым, какой ғана 100 миллион. Ашып қарамай кітап. Бұлар шөлі де. Бұл бен қорқа кітаптар. И вот, әгер де менде 100 миллион болса, мен башлаған бұл редем с издания одной газеты хотя бы 100 тысяч. На татарском, русском языке. Ол бұл еді шынды газета, кім оқығанда мен шығарған журналына Арғамақ деген журнал. Мұнда бар да бір-екі кіші айы. Мы создали лучший журнал Арғамақ. Заманасында. Но мен Шаймиевны Татарстан картасына бір аяғы Шабатада, екінші аяғы Шетекте отыртып шығардым да, шының үшін я был уволен с поста. Шылай тұрып, біз шушынды журнал мен шығарған болем газет на татарском русском языке. Я бил бы татарский народ справа, слева. 10 лет. 10 yıldan soң, шушы қадар татарны қинағаннан соң ғана татарны мен қораны менің білән шондай хәл болған екен деп ойны толған болдым бәлки. Через 10 лет, но не раньше, он настолько ошеломлен, и настолько ошеломленный халде. Һәм ашқан болған независимое телевидение. Бұл телевидениелер вообще қорамасқа. Бұл ящикті қорамасқа керек, қорамасағызда бір нәрсе жоғалтыз. Кто еще не вернулся к религии, возвращайся к религии. В самом высоком смысле этого слова. Ол тынышлық береді, иман береді, балаңа өрнек береді, барысын да береді, сұры білірек керек. Бізге dinнен башқа шыға алмайыз. Гәрше біздің опять татарның инаның тәңіріші үшін күрескен, бұлғарсы үшін күрескен, біз енді бұтал бойынша тұра алмаймыз. Татар деген соң күресі ойында, жамағат тағы сұрауымызға берірсіз, мен сізге бір бик яқшы шиғыр оқыр үшін, ол өзім шағир есепләмей, ләкин ол шағир, һәм yazışı, şair, мен хәл сезгә Нур Мөхәммәд Хусайновка «Этләр» дигән моннан 30 ел язылган бер шигырь укыдым. Бүреләр дип атала. Яратты. Біздің ұзақ сөйлемесек, Қырғызстан перепись өтті. Башқұртстанда бізді Мәскеу қосылуы бойынша 1 миллион, 900 мыңны башқұрт деп жазуға қосылды. Бізге шындай документтар келбелен кештім, анда шоқты ғана күреш болды. Башқұртлар біздің туғандарымыз, әмі сұлық Айдар Халимнің жазған китабы бар. Бұза паспортына, көбейтеміз башқұртына. Бұза паспортына, көбейтеміз башқұртына деген китабы шықты. Шул уақытта мен тоже шундай шиғыр туды. Өзі біздің татарлар қолы білен ауылларны, сылы ауылларны башқұрт деп яздылар, ондаки башқа кіші деп яздылар, чтобы татардың сонын кәметер үшін. Мына шул уақытта Ашураның жазған хат бұл, чөнки бүре ол біздің тотем белгісі. Ол бүтін түркі халықтарының тотем белгісі, айбет. Ол бүрелер жары деп атала. Біз бүрелер бик аз қалдық жерде. Этлер бүгін бізден көп шақтай. Хужалылар семіз, алар хайбәт яши. Бүрелеріне бәлә сағалай. Біз бүрелер қойшандыр бик көптен этлер белән кардәш булганбыз. Айрым буртлар. Этлер булып киткән, без бүреләр булып калганбыз. Без бүреләр, әмма арабызда эттән туган мутант туганнар, хуҗа карашыннан куырылып тәмам кардәш бүреләрен буганнар. Biz бүреләр, biz бик аз калдык жердә.
Bizni kardeşlikler üzgeli, kanımsız av kurgan hocaları pritsel yorğundan soğalı. Biz buriler gayıplibiz, bari buri bulup kola kelgenge. Аплодисменты. Hoca qarasından qorxmışa et bəxtindən burun şigəngə. Bir yerdə dirək almışdım olsa. Biz buriler bik az. Tik tumadık kuyruk bulgar için dünyaya. Üz baltırın şeyinə üzüp gider. Eğer bağ bizi üzülmese buriler. Sen kardeş, maylı şiyak iş o. Boğazına şimas akırsa, ama kıyamette benim siyak boğazına kiler arkalar. Koyguncular Tatar Folklorunda şunun için men ulayım, siz ne deyversiz deb şunun için öz uyumna etmekçi bolam. Birinchisi, fakat bizning Tatar общинасы yo'q ekan, bir narsa o'zgartirib bo'lmaydi. Tatar общинасы kerak. Uram boyunca, avul boyunca, rayon boyunca, şehir boyunca, kişi tuğa, kişi öyle, birbirimizni bilip, söyleşip, görüp, kengashib, maktablarda Tatar balasan Moskvada o'zim lishni bilem, qatnaşdım, yaklaştım şu kişilerni, balalarni kelganlarin türlü dersler boyunca, narojna ikili boyunca sebepler var. Ansı turunda da bilemiz, yaklarga çıkan vaktlarımız var. Birgelep kirgeç, mektepke, okutuşga çıkışgeç, bu hal tutsalar. Nokanda bir gine kişi raditleri kile, anı yanadan, türlü yaptan struktura şunday jiyilgan kibik, anı bitireler. Şol vaqtda bala kitesi bular, şol mektepten. Mınday haller doğru var. Şunun için fakat bizning община çıkmayken, biz ana jiya almayız ekan. 3 yıl ilk mında 50'den ortiq kişi jiyilib, men şu turunda çıkış yasagan edim. Bir kişi yaklap çıkmadı, sondan aytdilar, jiyasın kelsa, пожалуйста, jiydi qilgan dediler. Şunun için fakat biz birleşip община jiymaymiz ekan, bir-birimizni yoqlar için, хотя бы moralni akça boyunca tugel, bizning haller olga barashaq tugel. Şunun için başlarga kerak şundan. Ko'p kishilarga тоже можем biz. Sen bana birinchi martabasiyle birinchi martabasiyle mesela do'stlar. Ulay. Ben seni kecha chaqirdim maxsus, mana shusi to'garak istalga. Sen deb kelmading shu to'garak. Boya kecha kelmading. Kim xabar berdi? Biz maxsus chaqirdim elektron pochtada. Elektron pochtani ochib qaradim. Mening elektron pochta уже iflos narsalar. Mening isimda Adamın şarkıda başka kişilerde tiyatrodan şarkıda kişilerde, gençlerden şarkıda, telefondan saldırıda şarkıda, kişiler siz gelmediniz, siz bitlerse, o dayda birine bunda mikrofon bulur kardeşim, mikrofon dayıyor. Yani yıllar çıkar, o bunda mikrofonlarına, bir tane demişler, jitekçilikle. Bu sayıda kaldı. Yıllar çıkar, gayetlemedi. Bu şöyle, tıkılmaydı. Susun kızı kızı. Söz ettim. Bu turda benim ne şaşırma. Senin sırası.
Benim size bir ödülüşüm var. Eğer de kolunuzdan kilise, bana bunun kitaplarını kütürüp alıp gelgenim. Bu kitabın hakkı 2000 lira, 2000 lira sizge sata almayayım. Eğer de olsanız ikine kitap, onun sımga verip, min Yanına koy, yanına.